Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha ngelenhle konke. Isandulelo sesabelo somthandazo wesabatha. Isabelo senkumbuzo yesulwana. Senkumbuzo uzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga amaNazaretha uba sibe khona kulo muzi weManga uNyazi lwezulu. Amen. Sesifikile ke lapha bantwana baNkulunkulu, sizocela ukuthi inhlayisuthi yonke khona ngaphakathi kwehamento engcwele ithinte phezulu enkinobheni eshetini ukuthi ngabe kufasekile yini, ngoba kuyenzeka nephutha ukhohle kade ugqoka ukhohle ukufasa kanti kumthetho ukuthi mawusula enkonzweni ayifasi inkinobho phezulu. Amen. Sizocela ke bese ukuthi labo abazofakaza ngalomzi bazoba bathathu ngapha enhlayisuthini, babe bathathu ngapha uDamengweni kuhlangene nentombi ezentethelele. Umuntu uzothi ngusibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abesehlala endabeni. Ozoza ngapha othunywa abakubo ngalomuzi bakhulume ngawo ngalomuzi. No uNkulunkulu bonke basezulwini abakhulume kuyena ngalomuzi. Hayi uzosukuma usho kunye nje kungacha. Lokho yokubuza kwaShumayeli ukuthi makunje ubaba wami wenzi ukuthi ungacha. Konke lokho yokubuza kwaShumayeli, kodwa ngozosukumeze ngapha ozothi abakithi batheni ngalomuzi noma amakhosi onke asezulwini atheni ngalomuzi. Amen. UMshumayeli uyosukahlabelele mase kufika umbhobha nqamuka ahlale endaweni. Bonke abagcotha bakhona ngaphakathi mangabe ukhona ophethe indaba uyohlabelela abese aguqa ahlabelele mase kufika umbhobha anqamuka ahlale endabeni namakhosazana ngomdlalo nabakhokheli ngomdlalo. Amen. Bonke ke abakwenza njalo ungakhuluma mangayikhuluma into okungeyona impela iphuthu ungalikhuluma ngoba uzolahlwa uNkulunkulu uboshe ngabaki ungayikhuluma into engenzekanga. Kufanele ukukhuluma into eyenzeka labantu balalela into yalo muzi ngoba lo muzi uyaphiwa lo muzi kwa omuntu akusona ukaShembe bawuphiwa lo muzi. Abantu boze babone ngoba sethi ngicela ningiphelezele ngekhala emphefumulo eniphatha imvunulo kuyimabe bona ukuthi lo muzi ukaShembe ngoba manje abakaboni basathi umuzi womuntu lo. Amen. Socela ke bonke abakwenza njalo inkosi yobabusisa. Ngiyakhetha inkosi enkulu uNyazi lwezulu. Lo okhulumayo umfana wakaSithole kaNongoma esigodini sakaMememe. Inkosi engiyakhele uZulu. Ngizocala ngokucela intethelelo emndenini wakithi wakoSithole. Kube nesibonakaliso engibe naso izolo. Ngikhuluma nesinye isalukazi. Siyakhala ukuthi kuyo yonke imilayezo abangidlulisela yona ngilalela kakhulu izibonakaliso lezi engivezela uSithole. Bengicela nje ukucela intethelelo nalapho. Angazi ngoma sekuyikhona lokho sekudonse usizi ngoba umama ongizalayo usevele wagula kakhulu. Ngoba masiqhubeka sikhuluma nalesisalukazi size sasho ukuthi hayi umama wakho usekhulisile usengashona ngomayinini. Manje sengimfonela izolo ngiyamuzwa ukukhala kakhulu ukuthi ubambekile ukugula. Uphethwe amathambo. Ngiye ngakunikelela ke lokho. Angazi ngoma iyona impendulo lebe ngiyithola ekseni
ngoba ngibe nesibonakaliso ngingena lapha esangweni ngihamba nekhehla elinqunywe inyawo. Angazi ukuthi ngoma bekuyilona bengicela ukuthi uShembe angigezele lona lelo khehla aphinda lidale kabusha ukuthi libe nezinyawo. Ngiphinde futhi ngicela ukuthi uShembe anginqobele zonke ingqinamba engibhekane nazo. Ngibe nesibonakaliso ukuthangi ngikhuluma nomqalo wendlela engichazela ukuthi lokugula okungiphethe kubangwa yini nokuthi kukhona izinto abayithatha emsebenzini lapho engisebenza khona bahambe bayoyisebenza. Manje ikhona lokho sokungibangela lokho kugula. Bengicela ukuthi uShembe anginqobele leso sithe engibhekane naso. Aphinde futhi akhumbule bonke abakithi abamthuka bameyisa ngoba ngesonto edlule ngibe nesibonakaliso ngisekhaya komalume koSithole egcikeni kunenkonzo enkulu. Mangithi ngiyabheka kusonto izalukazi kuphela endlini yezalukazi. Mangithi ngiyadlula eminyango ngibona uShembe unyazi lwezulu ekhuluma phambili eshumayela. Ngithe sengihlezi ngidonsa isicephu ngihlela phambi komnyango wasephuma. Mase siphuma useyakhuluma kodwa manje ebusweni useyashintsha usefana nomalume wami. Useyakhomba egcekeni uthi kumele ngakhe indlu enkulu phakathi negceke. Ngithe ngisakhuluma kanjalo washintshwa waba unyazi lwezulu. Mathi ngiyabuka emva kwami sekukhona umuntu oqhamukayo osemchwenza ekhuluma kabi ngenkosi. Useyaphendula unyazi lwezulu uthi hayi ungaphatheki kabi zonke le inhlamba ababengithuka ngazo sengayigeza kumina. Ngiyacela ukuthi uShembe amthethelele lo ovelile ngalesimo ethuke inkosi phambi kwami. Ngiyacela ukuthi uShembe akhumbule nalabo ababebhema ngoba nasekuseni ngibe nesibonakaliso ngibona abantu bebhema isinemfu phezulu kwesihlabelelo. Ngiyacela ukuthi uShembe bakhumbule lapha bakhona abanqobele lonke ingqinamba nalokho sisi. Inkosi inibusise wonke nikuzwile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu ebuhleni bamaNazaretha. Mina igama lami nginguthokozane wakwaMbambo le entabeni zaseMvoti enkosini yakwaSithole. Bantu bakhulu basezulwini ngize lapha ukuzobonga isimangaliso uNkulunkulu kaShembe angenzela sona. Size thina la siumndeni wakaMbambo sazokwenza konke okufanele sikwenze ukugezwa kokhokho bethu. Kuthe uqhubeka kwesikhathi kwase kubonakala ukuthi cha bayakhala bakomalume kufanele nakhona ngilungise okwakhona. Ngangingenaqonda ke kodwa bagcina bangenza ngabona ukuthi kufanele ngize ngizobenzela nabo. Nebala ngakwenza lokho ngeza emveni kokuba sengikwenzile ziyeza qhamuka izinto neziningi ebezizingqinamba ezinkulu. Ikakhulukazi ke kunento lana bantwana basezulwini eyenzeka eminyakeni emithathu noma emine ekhaya kithi. Kwafona omunye wabafowethu eseGoli wathi uthunywe ubaba osizalayo ukuthi makazolungisa kukhona konakele emsamo. Ngabe sengimvumela ke wafika umfowethu wathi ke kudingeka ukuthi ngithole ke lawo makhandlela kodwa isihlabathi sizofika naye. Lolu usize ngene kulo bantwana bakhulu basezulwini ngoba leso simo siholele ekutheni ngibe sebuhlungwini obuyisimanga. Ngokungazi nami ngangizitshela ukuthi lokho kwakwenzeka kwakuyikhona ngoba kuthe nasefikile umfowethu esenza lokho athi uthunywa ukuthi akakwenze. Kwavela izimo ezilikhuni kwaqhamuka umuntu nje ngilele ebusuku evela emsamo endlini kwethu enkulu wathinta izandla wathi kuphelile. Ngibe sengimfonela umfowethu ngithi mfowethu lento obuzoyenza phakathi komuzi ayihambanga kahle.
hayi umfowethu wathi ngisazoke ngiseshe ngoba phela wawumuntu othi unabantu abadala abakhuluma kuye. Lolu hambo lwami luhambe lwangiqedela konke ebenginakho, ngoba kutholakala ukuthi lo mfowethu wayefike nomuntu ongaziwa ezomfaka ukuthi akazothatha yonke into yami. Ngizalana ke bantwana abakhulu basezulwini ngizonxusa uNkulunkulu kaShembe ukuthi akangisize kuleli jele engangena kulo, inhlangano yobuba ngimemanga, ngiyibonisi ngaphakathi. Ngiyacela unyazi lwezulu, uNkulunkulu owenza imangaliso zenzeke namhlanje nangikhulule kuleso simo ngokuthi angisize, angikhiphele lo muntu ongaziwa ukuthi wakabani. Sengiyambona naseyibonakalisweni usemkhulu imbadlambadla, udla yonke into yami, kuvalekile naseyinganeni zami konke. Ngizocela ngalokho kucela kwami ngibe sengicabanga ukuthi kufanele ngibheke indawo enye yokwakha nebala ngayithola. Ithe induna mayingibonisa indawo ngabona ke ngakusasa sengise sibonakalisweni futhi sengifika khona ngihamba ngemoto. Mangehle emotweni ngithi ngiyayibuka le ndawo, ngibona nansi indoda lapha phakathi kuyona. Manje iqhela qhelila ngikwazi ukuyibona kahle, ngibona ngesiphika nje eside esisemuva nejazi elimhlophe, ibhekele ifulathele, iyagxala lana njengomuntu omakayo, umuzi yawurawonda. Uma sengibukisisa kahle ngiyabona ukuthi inkosi yamaNazaretha, kodwa ngingaqondi ukuthi ngingaqondi iyona yiphi, ngoba isakhiwo somqalo wendlela nonyazi zithalifane. Ngibukeke ngikude, yehla yenyuka ihamba lapha ngaphakathi, ithema ifika endaweni emaphakathi nendawo iyayisima lapho. Kwase kusondela kimina isithombe sokuyibukela eduze, kwasho ukuthi ayibhekeke ebusweni, ngayibona nje ukuthi ifaka isuthu nezicathula ezibrown. Ibese isinyuka ke lapho kwangazuthi inyathela itebhisi, kodwa mina engayiboni enyuka ngazo, yanyamalala kwakuphaphama kwami. uNkulunkulu kaShembe muhle, ngizomnxusa, ngizocela ukuthi uNkulunkulu angisize, angikhiphe kuleli jele engikulo. Inkosi busise nekuzwile abantwana basezulwini. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Lo khulumayo umkhokheli uZikode eBhulwa, uMambanje oganeka Zikode eBhulwa. Nami ngiyabonga Nkosi ukuza kuleli khaya lemphefumulo. Sesakhuluma nemndeni iyakwazi kodwa sahlala phansi sakhuluma nayo. Ilikhuni njalo Nkosi ingavumi ukuze ekhaya lemphefumulo. Bethu abantu sefuna ukuthi sizokholwa kulolukholo lwakhe. Kodwa Nkosi uye wawukhumbula umndeni wakazi kodwa ngelinye ilanga sahlala phansi nenduna, yathi induna awu manje ngizathina ebantwini, ngathi mina kufanele kuye wena ngoba le mndeni iyalidinga leli khaya lemphefumulo. Ngelinye ilanga kwathi kumsebenzi kwazi kodwa kwase uthi udlula umsebenzi nje wadlula lo msebenzi, wathi mawungena lo msebenzi imndeni yaseKhakhami yayifuyile kakhulu izinja. Yathi mayifika lo nkulunkulu ke sefika nathi sesikhethele Nkosi sokwenza umsebenzi, wabe sesishaya izinja sishisa nangamanzi amaNazaretha athi awayifuna izinja. Sathi masedlula umsebenzi wase sebeyafika labantu befika beyizinja, sasithi masithandaza umthandazo ka6 zithi nguyizinja.
singazazi ukuthi lezi nje ingaka ivelaphi. Kwathi ngelinye ilanga yase sezifika lezi nja ebusuku esibonakalisweni safika komunye umama zathi ngulezi nja wasese iphenduke yodwa yaba umuntu. Yathi sicela uhambe uyotshena laba abantu bakazi kodwa ukuthi njengoba kade besishaya thina sahamba emhlabeni sithanda izinja. Sathi masifika safike sangena emathumbini ezinja salahlo. Kwathi mase sokufikile sengixoxela lo mama ngavuka ekseni ngase ngibhala incwadi iya kulo mkhwenyana wami eThekwini. Wabe sethu sesifona sesibhala incwadi sehambe yakuyena uMadoselo bezosenzela umsebenzi. uMadoselo kwakukhona uba Madosela okuyena besisiza esisiza ngemsebenzi yabantu abadala. Sabe sesimthinta lo baba wathi hayi kunzima kakhulu Zikode woza ezulwini kuNkulunkulu. Kwakuse ubaba inyanga ezulu isayintshi isakhamba ngolayini bayayaza baphendukela kuyo yayisayintshi ikhamba ngolayini ithi khuluma. Bathi nakufika mina kulo baba ngathi baba ngizobika abantu abadala bathi abawubonanga lo msebenzi ngoba sakhamba izinja zazigcwele kakhulu sasitshisa nangamanzi. Wathi ubaba wasukuma wama ngenyawo ubaba inyanga ezulu. Yathi la umuphi umshumayelo khona okeduzane la asukuma khulume nalo makoti ngoba ngesinye isikhathi kuza lento ayikhuluma lo makoti ifanele ibhalwe phasi ngoba kuza isikhathi sokuba uNkulunkulu alifune leBhayibheli lakhe elofunda ngesinye isikhathi ekhaya lemphefumulo. Sasingazi thina ukuthi khona indawo okuthiwa ekhaya lemphefumulo. Kodwa sengiyayikhumbula manje ukuthi ubaba inyanga ezulu wayikhuluma kumina lento wathi kuziBhayibheli. Namhlanje kufika abantu abangasekho bazokhuluma la ekhaya lemphefumulo ngendaba zabantu bakubabalele. Ngiyagijima ke bantwana basezulwini ngoba ngilana nje ngithunyiwe. Kuthe sengifikile lekhaya lemphefumulo ngoba weza umndeni wakaZikode waziletha zonke imfanelo. Kodwa mina ngangingekho. Beza balebeza bephindelela. Mina ngangingekho singakafika isikhathi sokuthi ngifike. Kodwa kwathi bantwana basezulwini mase sokufika ukuthi isikhathi sengivunyelwa nami ezulwini ukuthi ngingangena. Kathi ungena kwami kwase kuqhamuka isibonakaliso komunye umntwana wakhona emndenini. Wasethi lo mntwana ngibonile mama ngeke ngabona ukhulu wami eqhamuka esibonakalisweni ethi ngisize ungitshenele lo mndeni wami ukuthi awukhambe uyongithethela icala ekhaya lemphefumulo. Mina angibhekani nomkhwenyana nami ngoba ngakhamba ngonile ngaba nesoke engaliqome saphila. Ngase ngithwala icala uNkulunkulu ngazi ngathola nezingane kuleli soka. Siyakhumbula ke nathi sifikile umana enalo leli soka. Kodwa kuyinto efihliwe nje engashiwo. Wazi wamthola futhi umntwana walo leli soka. Kodwa lo mntwana akazange kwasazange ukuthi wathi mebuya kuba umana kade emxoshile ubhuti wami. Wathi mayesefika ememile lengane yavele yahlatshwa umkhuhlane lengane yasiyagula lengane wahamba nawe esibhedlela eideni wafike lengane yatshona wabuye sevathazela. Kodwa futhi akabuzwanga umuntu ngoba lengane yayingafuneki kulomndeni. Namhlanje umama uthwele lelo cala uthi ngihleni nobaba nomkhulu wakho mntanami asibhekani naye ngoba ngakhamba ngimonile. Manje ngingako silapha nje bantwana basezulwini ngiphumile mina ngedwa kathi kufanele ukuthi ngihambise lenkulumo ezulwini bekhaya lemphefumulo sizwe khona ukuthi izenziwa njani. Siyabonga kakhulu bantwana basezulwini ngiyambonga uNkulunkulu
ngoba lolu kholo mina bengihlekwe ezweni lakithi Manazaretha kuthiwa wakhamba wayokholwa ekholweni esingalazi. Namhlanje bonke laba abatsho njalo wabaqoqa uNkulunkulu bala. Namhlanje sokukhona isho mama ababekhuluma mama kuthiwe uphethe indoda yakhe uMasibanana asikwazi ukuzwa ngaye namhlanje bala. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu bafika noMajiya eseyijongo kulowa muzi wathi mayefika uMajiya ethunyelwe uMadoselo yafika insizwa yasezulwini yabona abantu abangakholwa bathi simbonile uShembe efike ekhamba naleya nkosana baba amakhosana bebabili babona abantu abangakholwa kodwa namhlanje sebeyakholwa. Wathi mayefika uMajiya kulela khaya kwaphuma imishado bantwana basezulwini kakhamba ngotshadisa waphinda futhi kwaphuma yangena inkosazane intombi yasejozini yazotshata phakathi komuzi ngongena kwaNkulunkulu behamba noMajiya. Hayi lo muzi bandla abadawukho basasithelo wona ukhona kwakhuluma uNkulunkulu ekhuluma kumina wathi leli Bible sifuna kuba iBhayibheli likaShembe elofundwa ngelinye ilanga endaweni yaseKhala eMphefumulo. Kwangaziwa ukuthi konke kube khona le ndawo. Ngiyabonga ngalawo mazwi ngiyacela inkosi ngiyayikhetha inkosi enkulu asebuhleni bamaNazaretha uNcamisile lo wakabiyele intabeni zaseNdwede inkosi yamaqadi siphethe unco. Ngicela ukuzodlulisa nje sibonakalisa noma ngeke ngabambele ngiyaxolisa kubashumayeli ngoba bengithunywe la ekhaya ngendaba yeParis. Ngase ngibambeka kube nomkhuhlane ovelele kodwa ngafika ke ngolosibili ngase sisuke lafika ngalo ngesikhathi somthandazo wokuvuka ka4 ekseni. La kube nesibonakaliso kufika inkosana ifika iyaguqa lapha kubaba uMshumayeli Majiya ithi baba uMshumayeli la abantu mabade beqeda ukusebenza eParis bayagula kodwa mabegula baye bangayiboni ukuthi sebeyagula. Athula uMshumayeli bese kuphendulizwe emva koMshumayeli lithi mase beqeda ukusebenza abokha amanzi lapha la umpompolo oseduze kweKhala eMphefumulo bese begeza ngawo izandla mase beqeda ukusebenza sebehamba. Ngafika ngazodlulisa ke ukuthi ngingaphakami ngibeke ngikhulume la eParis la phakathi kwebandla ngibambekile kube nomkhuhlane ovelile kwesinye isizwe sikabiyela ngaphesha kweThukwela ngangisakwazi ukuthi ngiphakame ke ngidlulisele uMshumayeli. Kwase kuthiwa uMshumayeli Majiya akangene zonke izindlu ezila ekhaya eKhala eMphefumulo. Ekhaya lakhe kunezindlu kufanele angangeni kusona abangikhombisanga ukuthi isibi. Ngiyacela ukubonga bese ngibonga kakhulu isizwe sikabiyela siyanyakaza njengamanje nami ngibonga ukuba nesibindi nokuthi abashumayeli nkosami bengangilahli nobe ngifika la ekhaya ngiyintandane ngihamba nezimbuzi ngingedwa kodwa manje ngijabulile ngoba sinyakazele sonke ngithema ngizwa obhuti bengithinta bathi siyabonga umsebenzi omkhulu owenzile siyeza nathi indlu nendlu izofika nenkomo okuyimbuzi. Base bethi nabaphesha kothukela manje bathinta bathi nabo sebelungisile inkomo ezo5. Ngiyabonga ke njengamanje kubashumayeli bami bonke nomkhokheli wami abebengibambisele ngiyintandane ukuthi umsebenzi njengamanje sengubuyisela kobhuti abadala ibona abazohola bezeKhala eMphefumulo. Ngiphinde ngibonge nabasemzini uguqa kwami la ngangidiniwe ngempela mfuna uqamba amanga kodwa bangibonisa ukuthi isithe singene enganeni esiqhamukaphi ngala lolo langa ekseni ngomthandazo wokuvuka bangikhombisa ingane lapha imenyezwa khona. Kuumlando omude ke bangcwele ngeke kodwa shothi bekuvezwa ukuthi kufanele kuyokhishwa imndeni akaXulu lapha ithunjwe khona ephendula imkhovu ethunyelwe enganeni ukuthi ayizolanda ingane liyo nayiye khona iyohlala khona. Namhlanje ngibongile ukuguqa kwami la imndeni akaXulu ngisesebezongibiza abantwana abancane ngijala ukuxoxa nabathi mama usuzwile enthi seKhala eMphefumulo ngathi mina hawu abangithuka ngaze bathi mhla ka27 uXulu wonke uzeKhala eMphefumulo. Ngiyabonga. Ngiyabonga Nkosi.
Phakama kwami akube kuhle kwabangcwele. Lo khulumayo umbhali wakaMadondo ezintabeni zaseMaritzburg. Ngibonga ukuphakama nje mhlambe bengizohamba nezindaba zikaNkuluNkulu. Ngifike ngolesine la mangilele ebusuku sekufika izwi liphinda kathathu. Liphinda kathathu lithi unyazi liyabuza ngale mNazaretha esiqokayo ukuthi sithathaphi. Sithathaphi le ndwangu esiqokayo sishintshelani into kaShembe. Liphinde kathathu lelizwi mangiphaphama ngibe nobuhlungu ngoba angikaze ngibe nayo enye indwangu ngaphandle kwaKhaliki. Ngase ngithi uNkulunkulu uyangithuma ngalezi ndaba engize ngazo. Mhlambe bengizobuyela emuva ngoba lapha esibonakalisweni ngizele izwi lithi naba abashumayeli bala ekhaya uyababona bagqoka kanjani. Mangithi ngivusa amehlo ngambona umshumayeli uSimamane nawo uMnazaretha lo owala ekhaya. Ngizobongela imindeni yami elelo thulini lomhlaba kusukela kokhokho. uMnazaretha njengoba ngiguqile la emndenini yami ayikho lengubo akekho wake wayigqoka iyaqala ngami. Sengineminyaka eminingi ngilihambile lolu hambo bengazi ukuthi ngihambela indaba enkulu kangaka emndenini wakubo kababa kaMchunu. Baba kaMchunu kushuthi ke ubukhosi nakhona endlini yakhona kubo bawela nakhona. Uma ngabe ukhokho ezinyanga uzoganwa ukhokhokazi wasikhakhane ungena nomoya wobungoma kushuthi vele uma kukhona inyanga sekungena isangoma sekungenile ubuthakathi kulokonakala kokhokho basendulo. Mayidlula lento idlulela kumkhulu ozala ubaba naye mayeganwa uganwa uMathusi. uMathusi unalo moya wobungoma kunomkhulu wakhe wayeyinyanga baqhubeka ubuthakathi phakathi komndeni wakaMchunu. Makusuka lapho kubuya kubaba lemoya yokhokho bakhe naye ubaba mayezogana umama uganwa intombi yakaMadondo kanti kunekhehla lakaMadondo laliyinyanga nalo langcolisa isikhwama. Lento ihambe yaze yafika kubhuti wami. Mayefika ubhuti wami naye mayezothanda amantombazane ezimisela ngawo amantombazane anabazali abangalungile. Futhi ke bona bengibona ngamehlo ukuthi bayalwa. Impi manje lempi ibiqondana nami ngqo ngingazi mina ukuthi ngase ngishaba manje ngiyenzeni kanti kuvuka yonke lensila yemndeni yami. Kodwa ngizoyinqamula inkulumo yami ngisho ngithi uMnazaretha sisendabeni enkulu uShembe uNkulunkulu. Imndeni yami lengikhuluma ngayo uyigezile ngokungena kwami ngilo ngene ekhaya lemphefumulo. Zonke lezi zibonge engizibalile zigeziwe ngokungena kwami. Engubongela kakhulu umndeni wakaMchunu ngoba wona usema ungena wase uziphakamela uzivezela uziqolisela kimi ukuthi siyaxolisa mzukulu ukuthi sithathe isikhathi ukuphendula nokulunga kwezinto. Besalungisa lo mntwana besamlindile ukuthi akhule. Uyena ibone ngibaziyo ukuthi la behleli khona ichwane laba abalikhulisayo yiliphi. Kodwa naleminye imindeni ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzoyikhumbula ikwazi naye ukuzikhethela abantu abazohamba lendlela bayilungisele izinto zabo. Kodwa nje ngisho ukuthi ngokungena senze sikuthunyiwe makuthiwa size sizonikela sisebenze kuyenzeka uMnazaretha inkosi ibusise nikuzwile. Ngiyaliphetha unyazi lesiZulu. Lo khulumayo uMahlophe wakaNqakaza eBizana. Kodwa ngize ngomndeni wakithi kwaHlophe ebukhosini baseHomis babaza abaningi eHomis. Ngiphushwe usizi olibethe umzi wakithi. Lenkosi ayinamakhosikazi awu-17 siyisisu salomama owayengokwa7 kule nkosi. Ngonyaka odlule ngoJuni udala ke ngiphethwe usizi lungembethe lakithi. Ngase ngalizwe ikhala emphefumulo ngoba into ayisingisusa kakhulu ingiphusha.
nginezibonaniso zobungoma ngifaka ubuhlalo ngene ezibeni ngihlele ngibhulwa zinyoka ayi ngathi ngeke menga ngene emngomeni ngobe ngihlukene noShembe ngase ngifuna ngafika la ngonyaka odlule ngoJune maNazaretha ngase ngisuka ebuhleni ngiye kuJuly ngafika ngamamela umshumayela ayibeka lento uMajiya wayibeka ngathi ngenhliziyo ngoba lakithi idlozi lihamba kancinci ngeke lize lifike ngiselapha hayi ngase ngijela ukuthi hayi lo fana noma sengikhodukile ngathi mangifika bangcwele ongakahambi ngacela kule yandlu lekhaya lemphefumulo njengoba kucelwa into engayicelayo maNazaretha ngacela ukuba lolu sizo nibethe umuzi wakithi akavele lo osimbesa ngosisi mangukuthi isitha asivele sikhule ngosisi maNazaretha ekhaya ngoku selungaphezulu ke ngoba khona umuntu ofuna ukuthola ngabazali bethu egcekeni maNazaretha ngagoduka ngaye ebuhleni ngiyaJuly mangifika kuJuly into yokuqala eyavela kulento engicela lapha ekhaya kwavela inkomo eyindala kakhulu ingenamandla izakumi inkomo lezalayo yayimnyama kodwa isiphasha ngathi grey yafika yangena endlini yahlala ecaleni lo mama ngathi ngiyibheka le inkomo ayithethi ke mina ithetha nonyazi mina ngikwazi ukuthetha nayo ngayoyika ngathi ngisuka lapho izibona sezavela emveni koko ngoba ngicelile ekhaya emphefumulo kwavela izimpi ezayihlukene kathathu ngeinsuku ezihlukeneyo impi yokuqala ngeke ngichaze ezinye kwakuliwa ngenduku umuntu oyehleli phakathi nendawo esiyingini umuntu wayemdala kakhulu yathi inhliziyo yamcosha induku wena uqonde kuyena ngathi ethi ngiqonda kuyena ngiyomshaya velwa ngimisa ngesandla ngizwa inhliziyo imcaphukela imqunukela bangcwala into elandela lapho ngabona engathi ngiye ekhaya ngolunye usuku ngoba ngiyicelile lento ekhaya lemphefumulo ingihluphile lento yasekhaya ngathi mangizokwehlela ekhaya ngihamba nomndeni wasekhaya nomfowethu wayekhona sambana namhlanje sathi masehlele ekhaya ngabona amabhokisi ayitakwe njengezinkwa zidakwe eshalofini asarasta ababovu ngathi mina lamabhokisi angaka wani kwaphendula omunye umfana esakhelene naye lapha ekhaya umzwa kubo wathi hayi sisi abantu laba bafele empini laba bagcwele kulamabhokisi ngathi mina amabhunu wathi abantu ebangcwele sasuka sahamba sibheke ekhaya wathi lo mfana osekhaya ofuna ukuthwala ngabazali bethu sambona ehamba nezingane zodadewethu eyongena ehlathini sathi siyamlandela nentonga sangamcholi bangcwele kwanzima mina kunzima mawuyintombazana uzovela nento ekhaya abafana bekhona abazali bekhona yadonsa lento yami ngiphusheke bangcwele sengibona ukuthi kunzima sengeke ngakhonja umfana ngoDisemba wathi uzongibulala khona kwelalizwe laseBizani hayi ngathi ngilalele udadewethu omncane wathi ehomisi usonto ehomisi hayi bongiphenduke lo dadewethu wasemndenini bafuna ukungishaya ngathi ngiyamamela osotho ngathi wathetha into eyodwa ngasukuma ngagijima bangcwele ngenamali njoba ngisho ukuthi usizi lungembethelwa ngembethe isho lapha engendele khona bangcwele ngahamba ngaye ekhaya ngafonela lo mfowethu omdala ngathi engiyeza nodaba nje hayi wathi umfowethu yiza ngathi mangifika bangcwele sahlanganisa u1 no2 sayithola imbuzi ezimbili seza ukuphela kamashi ngisuka esikhumbuzweni sothi ngolonkosazana kulonyaka safike sanikela ngezimbuzi ezimbili eshiwa apha ekhaya ezu5 saqala ngezimbili ngoba sisala nzima sidonsa nzima safika la sabanikela ukuthi usheme sicela abaqoqe asiqoqele bona kwezindaba kuzo saphinda sinikelela abathakathi nezikhwama nemiyeko bangcwele sathi silela lapha ekhaya ngeyomini njengoba ngithi bamba kancinci kodwa bavela ngima bathi hamba yosebenza kulomfula lo ekusetshenzwa kuyo la ekhaya vuka uyosebenza ufika uhlabelela ilizwi lenkosi selifikile phezukwethu bangcwele kunodadewethu omncinci
lo dadewethu omncinci ke wathola abantwana nje ngendlela engalunganga kodwa apha ekhaya ngendlela ebenesinyama ngayo dadewethu ufundile athola imisebenzi alotsholwa lapho lo ndoda yajika lobola omnye ashada naye kodwa ngokufika apha ekhaya ngeyomini isisi imbuzi ezimbini wabona ehlanjwa impophoma kweyatanki iphezulu yehlela kuyimpophoma imhlamba ngale mini sonikela imbuzi ezimbini bangcwele ukukhanya kwabakhona babefika ekhaya yena lo mfana obalekile ezalisila udadewethu wafonela uma wathi hayi ngiyeza lapho mkhwekazi ngicela unginike idate ufona ngolesithathu umave lwathi ngesonto wafika lo mfana wafika neblamani kuthi walilihla ngilazi mina ngoba ngihlala eMampondweni bale ne-6000 ekhaya bangcwele ngizosho phambi konyazi baphazama ngazi bafuna imali enjani mawuthi uyathetha nabo kuthiwa fanele siqhubeke ngezimbuzi ezintathu ngoku kuthi hayi abalethe imali labantu abalele ngithi bayizisa imali isuke ekhaya emphefumulo kodwa le 6000 yathenga imbuzi maNazaretha nawe ngiyakuqwashisa obebengibalisela bethenga imbuzi ifila bayithenga ngalo 6000 ngithi mina mabe kufanele le mali befanele siphinde sothenga imbuzi ezintathu siqedele sanquma noJuni ukuthi lo Juni lo sisa lezi imbuzi yavela inkosi ngoba umfowethu uyinkosi njengoba ngisho ukuthi ngizalwe ebukhosini kodwa ubukhosi obucikizelayo ubukhosi okuhlushe kwayo kubo yavela inkosi yanquma le date esinqumile siza ngayo la ngoJuni hayi ngathi ma wathi uma kwenziwa kanjani kwasekujama ke manje sangezi nezimbuzi ezintathu ngoba kuyashadwa kuthe kwezinyanga ezipheleleyo kwafika umuntu lo muntu waba umfowethu omdala kunalo nokungcola akugcwalise phaya ekhaya wathi umfowethu engathulele ngecala wathi kanti ekhaya emphefumulo nizophinda nini ngathi mina hayi engani lenkosi emfowenu yavele yanquma usuku esiphinda ngalo wathi ke ngokwadlula umshado nithuli nithini yebangcwele ngathi lapha engiphaphama khona ekseni ngabikela uma wathi uma uzwile ukuthi yena lo umbona sibona sungena engozini yemoto bangcwele inzima indaba ekhala emphefumulo ongasayilandeli kakuhle ngizoya emhlanganweni kaJuly kwakuvela abantu basekhaya ababulalana ngezandla kwaphinde kwaqala kwavela ubaba ozalwa oyinzalo yale nkosikazi yenkosi enye khona lapha kaHlophe ebulala umuntu wesifazane ngezandla ehamba nami nomama nobhuti omdala wambulala wamgqiba lo muntu ngathi mangekuJuly ngambalisela uma wathi uma kwenzakalani uyazi nodadewenu ubone umfowenu yena lo zama ukuthwala engibulele engigqibile sengikhipha amaphisi ethi ngifumene namhlanje lamaphisi bengiwafuna kumama bangcwele kunzima njoba sizozala ubaba ngolesine uthethe nabantu abadala ukuthi ngoku sesiyanababelesisa imbuzi ezintathu yababelethi sibasezulwini eyezise zachitheka ngolesine bangcwele umama elele kuyaphinda kuthiwa ahlabelela izwi lenkosi elifikile phezulu ngapha mina ngilele kwenye indlu kungena umuntu ongibama ekseni emva kwafo sigqiba kuthandaza athi qo hayi ngilele kodwa hayi ubuthongo ngithi ngiyamuzwa usesendlini athi hayi ngiyabonga bangcwele solokho ngaqala ngiyalwa nempilo yasekhaya ngibakhipha esigodini sosizi ngithini kodwa amukho ke uyabonga kodwa namhlanje uvelile wathi uyabonga bangcwele ngathi ngaqhubeka kukhanya emzini wami ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazo lwezulu bakhonza abahle basezulwini bantwana baseAfrika siyabonga inhlanhla siyabelwa umveli nqanga unyazo lwezulu ususu bomnyama kuvela ukukhanya ukuba sakhela inkundla sezulwini abesazoyibeka emhlabeni ukuba sizobhunga ngamacala ezizukulwane zemndeni yethu siyacela uNkulunkulu wasebuhleni mayekhumbula amathonga aphethe impilo zethu angashina umuntu ethuneni abakhiphe bonke amen
ngiyacela uNkulunkulu wezulu nomhlaba unyazo lezulu afihle umngane bami abese ngiphela akhe izwi engizolendlala phakathi kwabantwana bakhe unanela amazwi akhulunywa abantwana bakhe abanikeza ithuba lokuba bazoyibhuquza badinda isililo bakhalele abazali bethu. Bantwana bahle basezulwini, imikhuba yenziwa nganeno kwethuna emhlabeni. Imikhuba yenziwa nganeno kwethuna emhlabeni. Ingakho uShembe elethe inkundla yasezulwini wayibeka ezweni lasemaqadini ukuthi kuzothethwa amacala, ngoba alikho icala elithethwa ngale kwethuna, ngoba alikho icala elenziwa ngaphesheya kwethuna. Wonke amacala adalwe emhlabeni ngoba amacala ehlika nendoda eyahlulwa ubukhosi basezulwini uLucifer yayisishawa ixosha ize emhlabeni. Mayifika emhlabeni yayisiphemba imikhuba, yayitshala emhlabeni wasuyonakala umhlaba. Umhlaba kade ungonakele uLucifer engakafiki kuwo, kade kumhlaba omuhle nje. Udalwe umveli nqama uShembe wawabela abantu ukuthi abantu bayophendula uvele ilimo bese bedla abantu. Wadala amanzi ukuthi ayogeza insila yenyama zethu esihamba ngazo emhlabeni, imizimba yethu. Kodwa kwathi makufika uLucifer wayiguqula yonke leyo nto, ngoba wayecunulwa ukuthi uxoshiwe ezulwini ngenxa yemikhuba yakhe ayenza. Namanje ke njengoba sihamba nezulu emhlabeni siba nayo leyo mkhuba enjalo. Uzwa abantu sebephikisana nawo uNkulunkulu unyazo lwezulu, ubona ukuthi omajiya sebengena uLucifer mase bephikisa uNkulunkulu. Abanye baze babe nezibindi bathi uyaganga ubaba. Imikhuba ke leyo eyazuza ababi. Ngicela ke kumveli nqange lezi incwadi uShembe, lemqinqa ibhalile uShembe la, wathi asiwafunde, amanye agcine seyizihlabelelo. Kwakuyisililo lesi. Ezinye uNkulunkulu wayiqondisa abazali bethu abaphunyuka endleleni bangena ehlazweni. Ngicela esihlabeleleni sekhulu namashumi 22 122 ngicela ukucaphuna ivesi lesibili. uNkulunkulu ngicela uhlwithe umkhuhlane omubi uzama ukungiphuca izwi lakho Shembe. Usetshala umkhuhlane kimi kodwa ngicela wehlule uShembe. Amen. Abaqotho bayakulizwa lelo lizwi lakho. Ukukhanya ubanele bayakulizwa izwi lakho. Ukukhanya ubanele bayakulizwa izwi lakho. Ukhulunywa nami ke manje, angenziwe ngibe qotho ngilizwe izwi lakho. Angilizwe ngiphaphame, angisamkele isiphiwo sami. Ungilizwe ngiphaphame, ngisamkele isiphiwo sami. Sekukhulunywa nami nawe ukuthi ezizukulwaneni zolibo lomndeni wakini
abekho baba nenhlanhla yokuthunywa njengoba kuthunywa wena namhlanje lapha emzini wonyazi ekhaya emphefumulo. Ngakho ke ibaqotho majiya usamukela isiphiwo ophiwe sona, isiphiwo sasezulwini sokuthi uzobhunga, uzolwela ukuthi uNkulunkulu akhulule amathuna kini aboshwa kusukela emandulo. Mayibonge Nkosi. Amen. Imina nawe njengamanje khohlwa useceleni kwakho nomngani wakho, uzibone ukuthi wena ukhethiwe emndenini ukuthi namhlanje uzoba khona njengoba uqala ukuba khona ufunza umajiya njengoba eqala ukufika phakathi kwalomuzi. Uthunyiwa uzele esontweni. Mntwana waseAfrika uzile esontweni kodwa uyisithunywa. Kunomthandazo la othi sifunele nabathunyiweyo weyo ukula abaningi. Ngicela ungaqhubeki nazo. Wena lo ofuniwe ezulwaneni zolibo lomndeni wakini izindlu ngezindlu kwakhethwa wena namhlanje ukhona ekhaya emphefumulo. Ibaqotho ke usamukela isiphiwo sakho othunywe sona. Isiphi isiphiwo othunywe sona? Esokuthi ube kule nkundla uzomelela izulwane ngezulwane zomndeni wakini ngoba ayisenawo umzimba okuma manje zizokumelela kulesi sicawu. Zisebenzise umzimba wakho nenhlebe yakho sezulwini. Inhliziyo seyisela ukuthi ayivume. Amen. Ayivume lenhliziyo yakho. Amen. Ngoba ivumela bona ngoba baphambuka endleleni bangena ehlazweni. Lafikela abavimbi ithuna basakwazi kwenza lutho. Bamla emlomeni wethuna abadlulile baloko belunguza nje bebuyela nganene kwethuna bebuye emhlabeni baloko besiguduzizwe yezwa kuthiwani lo kade ekhuluma ekseni uthi indaba yaqala kukhokho wakhe wasemandulo. Wathi mayeganwe inyanga wagana isalukwazi esisangoma kwasekuhluma egcekeni ithixo zasemhlabeni. Uthi kwehlela kumkhulu. Umkhulu nawo waganwa isalukwazi esasiyisangoma behla kweza kunina. Nonina waganwa izangoma kukehla manje kuza kubafo wabo. Uyabona amava olwazi lwezithixo zasemhlabeni ayakhula kulomuzi. Angeke omubi angabusi ahlale kulomuzi ngoba zonke lezi zinto esikhuluma ngazo akuzona ezasezulwini bantwana benkosi, izinto zasemhlabeni ngoba zafika noLucifer. Abashumayeli okuyibona abafundi bamaBhayibheli bayayazi lo ncwadi, mina ngiyazi kodwa ngiyengizwe khona kuthiwa ngaphandle kwezulu khonani. Ngaphandle kwezulu khonani. Khona ifeba ababulala onondindwa izangoma inyanga abakhunkula abacwi abaloyi abaxoki nabaxabanisi nababhinqi nabazenzisi nabanyanzi nababhuqi nabadukisi laselithi uthingo lenkosazana namakati. Amen. Lalithi namakati ngobani? Ngoba ulwazi lokukhunkula lakhula segcina kubulawa amakati manje noma uthatha amakati alunjwe kube yiwo agijima ikati lingena yonke imizi noma ikuphi nakithi nakini liyangena ikati. Kanti selizothulula imithwalo ethunyelwa abakhunkulu ukuthi ngiyakuthuma umuntu wasekatini hamba uyochitha lento yami lapha kaMajiya. Ikati lingena noma kuphi ekulivimbe lijomba ukati kwazi ungena yabona nje iphale singaka likwazi ukugxuma ikati nompe lingene phezulu lifike lisheloni waze lishembe namakati ngoba kwase kuyizimfene zabo abakhunkulu. Lezi imfene esikhulu esikhulunywa ngazo azikwazi ukujomba ziyongena lapha wabase besebenzisa amakati. Ingakho ukuthi ikati liyakwazi ukuntshontsha umphefumulo umthandazo womuntu mayithandaza. Boba sobha ikati malisethuza lo likhona nje ngcono ima uxoshe ngoba liyawuntshontsha umphefumulo liyawuntshontsha umthandazo wakho. Ikati liyakwazi ukubona uNkulunkulu, liyakwazi ukubona umoya wakini. Kunjengengcanga, ingcanga iyakwazi ukubona umuntu wakini bese lishaya imkhulungwane bese uthi wena inje ibona abathakathi kanti ibona abantu bakini. Iyakwazi futhi ingcanga ukubona umoya kaNkulunkulu, ingilosi ikhonkothe ngoba kuyona yakubo. Inja isebenzela umubi ingakho ushembe ningayifuyi maNazaretha. Zafika igebengu ezazodlizwe lakithi zolithuma zase zazikahle ngoba uNkulunkulu wayifundisa isizwe sasentshonalanga. Zafika iphethe ophaphi izinja zafike zanikeza amakhosi ngishushaka uqobo wafika wabusiswa enikeza uRex lenje leubhova
wayithatha wayifaka ekhaya labaleka ithonga. Namhlanje imizi yamadoda uthi uma uthi uyabuza eyani lenja athi gada umuzi, alisekho ithonga ligada umuzi, sekugada manje ingcanga. Ngiyacela kumveli nqanga uNyazi lwezulu. Shembe angijwayele mina uShembe uthi angibulele ebuthongweni mangilele. Angisho ukuthi kuba angisho ukuthi kuhle. Akajwayele nje ungibulele kodwa ungenzela isimanga uShembe emva kweminyaka yamakhulu eyinkulungwane ngihlukumezeka nabantu abami ekhaya. Namhlanje ngilele ekhaya emphefumulo kufika uNyazi lwezulu. Njoba kade lula uNyazi lwezulu lihamba lo lithi angilitshengisa ukuthi ikuphi lapha la. Lalazi lona ngokwasezulwini kodwa lalifuna ukuthi lidelise thini ukuthi ngifuna ukuhamba kulezi ngiyophatha yonke lento eniyenza abantu abami. UShembe ethandile siyacela lamazolo awabambe uma ethandile kodwa uShembe ehlose okuthize ngoba imvula emphefumulweni yabazali bethu iyinsipho mayibonge Nkosi, ihisophi mayibonge Nkosi. Bawuzwa amen uvulwa abantu abambala abantu bayisaba imvula. Kodwa makuthiwa kuye empophomeni akasho umuntu uthi mina nginohlefane, mina nomkhuhlane ugijima uqombukene empophomeni. Angazi unyaka likhona unyazi likhona empophomeni naseyizibeni nasolwandle abantu sebebhabhathisa, abantu sebegeza olwandle manje. Kodwa uShembe akakushongo olwandle. uShembe kuphela usuke ekwenza lokho ngoba yena umveli nqanga ukwazi ukukhuluma nolwandle. Esizibeni kusuke kusho uShembe mayikhipha befundisa, hayi kusuka umuntu ngokuthanda kwakhe athi ngiyonifaka emanzini abesethambana empophomeni. uShembe akekho empophomeni. Ngeke vele uamen uvume ngoba ngithinta izinto ezizithixo zethu eyithandwa omajiya. Lo mntwana okhuluma ngezizukulwane zabantu bakubo athi kusukela kukhokho wabo uma uNkulunkulu ethandile euhlanganisa umndeni beba nawo amandla. uShembe umsakho uhlezi phakathi bangcwele. Mayeqotho lo mntwana akawubikele uzalo bahlanganise bathole uShembe ukwazi ukuguqula imbuzi ayenze ibe inkomo. Ngoba senalutho sothatha apha abantu bahamba bethwele. Phela lokukuthwala kwabo kuphelelezeni kufeni akuyilutho abanalutho kuvele lezithixo zabo kuphele kanjalo. Thina esiphilayo siyahlupheka ngaphandle masovuma ukuthi siqhubeke nokuthwala kwabo sizoceba ke. Nkosiza ngani njengoba ebhajiwe ethuneni lemthwala isinda. Nkosiza ngani lo mntwana ade khuluma uma uNkulunkulu emphila inhlanhla abaphuthume. Kunamacala ayizinhlobonhlobo aqhamuka phakathi kwemindeni yethu bantwana abahle basezulwini aqhamuka phakathi kwemindeni yethu. Awafani khona amacala afika beyisisindo afika beyisisindo esikhulu mayenziwe abakamajiya kodwa mayenziwe abakaSithenjwa angabi amacala kodwa afane. Angenza umzekeliso nje uthola ukuthi ekhaya kithi ukhokho wami wagcina esewumthakathi. Kutholakala ukuthi icala lakakhokho wami lisheshe lithetheke kunelakaSithenjwa. OkaSithenjwa naye ube umthakathi kanti mhlawumbe okamajiya umthakathi ubekwenza ngenhloso. Uvesi ubeyithanda lento yakhe ecekela phansi indalo kaNkulunkulu. Elakhe icala alizukufana nelakaSithenjwa. Mhlawumbe abakaSithenjwa uphenduka waba umthakathi ngoba wayengasazi kanjani esencika obondweni bemhlasela wagcina eseya kuSimamani. uSimamani wamnikeza into yokuvika yagcina lento isimjovile yangena enhlizweni yakhe. Wayesethi njalo mayesuswa wosibiya abeseyivikela ngako lokho. Uyabona umuntu azange ayiqambe lento kodwa wayengasazi ukuthi uzokwenza njani. Akamazi noNkulunkulu emhlabeni. Akafananga nami nawe wena osombona uNkulunkulu uhamba naye uphefumula naye. Lona waphoxwa isimo mase kufike kufeni amacala wabantu awalingana ngoba lo ubekwenza ngenhloso. Vele ngene uLucifer ecekela imvelo kaNkulunkulu ethakatha abantu. uMathu lona uSithenjwa yena wangenwa umoya omubi wamzuza ngoba wayekade ehlukumezeka wagcina engasazi umntwana omuntu wagcina eseganga naye. Amacala labantu awafani phambi kwaNkulunkulu ngoba uShembe uhlola inhliziyo ukuthi lo muntu uzoba umthakathi wakudaleke kanjani, wayekwenza kanjani, wayenza ngayiphi inhloso, yini emqhubela kulokho. Uyezwa ke lo mntwana uthi
bafike ekhaya lemphefumulo kodwa usavumbuka ukuthi kunabantu abamile abangakwazanga ungena ekhaya lemphefumulo ngoba ukhokho waqala wenza imikhuba. Luthi unyazi lwezulu bantu abami mani nawo amandla tholani inkomo mani ngenayo inkomo ehamba ngamasondo tholani imbuzi inkosi ukuze lezi zikhwama zonke esezuchungechunge esezukhondolo zazisezewele enganeni kwanje kofuna umnikazi wempande esikhwama mayibonke Nkosi. Yezwa amen awukho abantu asibavumeli. Uyazi bangcwele niyazi bantwana bahle basezulwini masila enkundleni ushemba ayibekele lelizwe lamaqadi. Abazali bethu bangena nathi bakhona ngaphakathi eparadise abanawo umlomo okuyivumela bona abazange bafuna ukuvuma besesemhlabeni bavuma ukulunga bavuma ububi bekuthatha ezikhondlweni zomajiya thiwavumani bo behlala u5 years or 3 years bethi bavumani bo siyavuma baze bafa bevuma into zasesihogweni. Mase bebhubhile abasawazi ukuvuma phambi kwaNkulunkulu ngoba lokhu babekuvuma emhlabeni bazovuma kanjani ethuneni bavuma ngami nawe. Ingani bageleze egazini lami bageleze ikhanda lakho bageleze uyazi khona umuntu ukuthi mawuphiwe inhlanhla ukuthi uNkulunkulu akuphi ukujula umbono noma isifundisa kodwa uhamba nezangoma noma graduate kodwa ubungoma bukhona kuye bucindezele ukuthi ushaya isingisi esingaphezulu kokwenza kodwa egcine bomzuza. Hayi ukuthi obake ukhondolo lakubo umthambo wakubo angithi bageleze emkatsheni amathambo ethu ebuchosheni bamakhanda ethu egazini lethu babuse emahlweni ethu babusa yonke izicubu zomzimba wethu bakhona bahlele egazini lethu ngeke uzubaxosha uthi ushembe unyazi lwezulu ithongo lakini noma idlozi lakini nomuntu wakini kuya ngokuthi umbiza ngokuthini abanye bathi isithutha abanye bathi isidalo angazi ukuthi ungatholani kumuntu oyisithutha nomuntu oyisidalo uzotholani uthi ushembe abantu imndeni yethu maseyimihle phambi kwaNkulunkulu ibizwa kuthiwa amathongo hayi amathonga ithongo imphefumulo yemndeni yethu ehleli noNkulunkulu le esithi thina ngolimi lokusonda ingilosi ithongo wawukuzwe egathini zasendulo kuthiwa leli kuthiwa amanzi ayithongo ithonga leli lalethwa uNkulunkulu ezogeza abantu amanzi ithonga isizwe amathonga ithongo izingilosi leze ezifika phakathi kwethu sisebuthongweni silele bese befike beyiqekethe indaba besho ukhula besho amacala besho yonke kodwa idlozi abantu abadlokomelayo basinikeza izinto ngenkani isikhathi esiningi thina hlushwa yilabo bantu ekuthiwa amadlozi abeza nemithwalo phezulu kwethu ngenkani basinikeza ikhwama ngenkani basidlokomele basenze yonke imikhuba bese kuthiwa lo ungenwe idlozi angithi ukuzwe kuthiwa khona kuthiwa kukhona idlozi lamanzi inyoka ushembe ungenzela isimanga abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni mama Nazareth kuzosa ngithe ngivuka ngaqala uSimamani ngithi ngizomxoxa ngathothwe ehonqa lulele bengiqala ukubona into ushembe imfihla ngivezela yona empilweni yami uthi ngenkosazana besihamba unyazi lwezulu besihamba nalo yonke lento ufike ngo8 ebusuku waze wahamba ngo10:30 inhlanhla ehlele omama ngoba bokusuku lika 14 ngicabanga ukuthi umkhokheli u14 ungenise late ngendlela bebejabule ngayo ngicabanga ukuthi ngisho ukugida ngeke ngabatshontsha ngababonga ngamthola umkhokheli engasathini ehlabathini eselingana amadrum lapha ejabula ngiyacabanga ukuthi bagidise bonke olayini umkhokheli abagidisanga bonke olayini ngendlela bejabule ngayo uNkulunkulu ecanasa emzini wakhe hayi alikho igumba ngazange lingene besingathembi mntangane kulona unyazi lwezulu ngesonto lesiphuma kulo kuloke ehamba exoxa ukuthi ngiyabaleka ngiloko uthi hayi wena ndoda ngihole wena owazi amagumbi la asahambe wasuka la ePalace seqedile ukubuka yonke into ePalace wancoma uNkulunkulu wasebuhleni hey uthi ushembe abantu abasebenza lapha ekhaya lemphefumulo inhliziyo yonke into abayenza la bayenza ngeinhliziyo ezinesasasa mayibonke Nkosi uqinisile bayinikela abantu abasebenza lapha ekhaya lemphefumulo bayinikela mase sehla na umvenqange uthi yini le yandla ngithi baba isekamu la wathi inkosi asakhe ikamu uzongena wasengiyakhumbula uthi lapha ngithi baba isejamangeni uthi hlelo odla unkulu lapha
ngithi baba uthi siphi isipholi ngithi baba sisithele ngalo uthi asihambeni soyibheka lezi zindlu ebusuku uloko ethi yazi manje ngijahile ekhaya ngaziwa ukuthi ngila uNkulunkulu uyayicashela ke mayithanda wangakaziwa kanjani uyehla umveni nqange sihamba naye la ngithi baba kukude lapha sicela uhambe ngemoto uthi hayi ngizohamba ngenyawo usethi awuqinisile bazongivimba abantu ngoba phela umkhokheli nempi yakho bese gcwele yonke le ndawo umkhokheli yonke le ndawo bese gcwele bona nezingane umashi wonke zeholi bese gcwele umgwaqo mina bengingekho ke bantwana bavangene fundisi mina ngibe khona mhlawumbe ngihambe ngomsombuluko kodwa ngihambe ngesonto mangifika ekhaya sengihlela abantwana bathi bangipha ukumaya wangena ucinga insizwa kandulo yangifonela shumela nanguNkulunkulu ngithi yona nzuzo yokuhlaba ngempama noma bodlala ngaleyo nto isikhathi 7:45 ngithi wenzuzo kwangena ekambeni kwangena kaSibanibani ngathi abe umfana ngiphosele ukhiwa wathi baba hamba nangu ubaba ekubiza ngangena emotweni la emgwaqeni ngindiza amabhambi la amahamzi bekade ngishayiseka phezulu kwiroof emoto ngoba bengasawameli mangithi ngiyajika ngithi abantu masho bamthanda uShema abantu ngazi ukuthi wena abawonendaba noShema umgwaqo ugcwele abantu sengiloko ngishaya ihudi kancane ngicela ukudlula bagcwele baguqela emgwaqeni nabanye bebedlele ijiki becela lo bentengezele bethi nanguNkulunkulu sangena ngimangena la ngisazi ngenze njani ngacishe ngahlika ngayigqokile ingubo ngasizwa ile nsizwa kaNgcobo athi shiya ukhiye emotweni ngangazi ukuthi ukhiye ngizoshiya kuphi ngawuthatha ngabathi letha ukhiye kususela imoto ngoba ngisazi zokwenza njani angimboni ubaba ukuthi uhamba ngayiphi imoto ngoba u14 bowukhona uShembu baphila abantwana bakhe imoto bahamba ngonyanyavu le imoto angisaboni bona kukuhle konke mangifika uthi awu ndoda kade usulele ngithi inkosi yamakhosi bengithi ngobona ingane uthi apha ziphi apha amathoshi asamzobona umsebenzi sahamba angifuna ukuxoxa ngayo le ndaba yoxoxa ngolunye usuku khona indaba engifuna ukuyixoxa eyenziwe unyazi lwezulu la ngigeza igilo ukuthi wena mfana lento enhlezi niyikhuluma la usuke ungazi ukukhuluma ngayo siyasiqaphele sithi masebenza ubaba umgaga khona ingwevu yakithi la eyayisimama yesishele njalo makuphunya inkonzo ekseni ithi bantwana benkosi asiwawasha amathuluzi senze yonke into kwaqala insizwa la iempondo yangakithi eyiXhosa mpondo ekuthiwa uMahlavuhlavu yakhuthalela ukuthi akugezwe amathuluzi masiqeda ukusebenza sasingakunaki lokho yakukhuthalela kanti uNkulunkulu ngene enhlizweni yayo wapepetheka lento makusetshenzwa kuwasha amathuluzi yonke into apakishwe kahle abeke kahle yonke into ngisho imshanele iqoqubeke kahle uthi uShembe asambeni sokuqala ikamba siyahamba abafundisi ababalala khona namakhosi alala khona athola inkunzi malanga esibusiso ngoba ngithe mangivula ngase ngithi mina ngamaphambi komnyango ngisaba ukuthi babangene ngoba izingubo zethu yishekile wathi hayi vula ndoda siyangena la wabona ukuthi ngiyacucuza wangena wamaphakathi nekamba lamakhosi wathi amakhosi ahlala la ngithi baba lamakhosi wabuthaya inkosi alala la Shembe ngaze ngaphahlwa ngithi baba umfundisi umlungane mayifika ulala kulela khona wathi wangisiza ngizomhleka ngithi ngiyalazi khona lakho lala kulona ikhala emphefumulo waphuma ubaba wathi iphi amabutho ngathi baba yileyo wathi ile ngala wathi angithi ilala insizwe ngathi baba wathi niphathe kahle wayesekhomba wathi leza zindle zani ngathi baba hayi lapha kukhona indlu baba yokubeka ukudla ukuthi siqandise ukudla ngolesihlanu ukuze ngingaboli abantu bakho badla ukudla ongabolile athi asambe sekhona masifika khona sivula wathi awu kuyabanda nibandisa ngani sithi baba air condition safaka ama tiles uthi hayi incane lendlu majiya inwebe hawu baba kuhlala kathi wathi inwebe mase sihlaba inkomo la izoba ncane lendlu kusho unyazi ngesonto lesiphuma kulo uthi la yani lendlu yakhe ngensimbi baba la sihlalisa amathuluzi uthi vulani siyavula uthi hawu amathuluzi unapheke kahle kanti majiya lendlu sifike sayivula ngo2017 sekukwakhiwa kangaka ungathi sekuphele 30 years ngithi baba wena nyazi lezulu ungene ezinhlizweni zabantwana bakho usethi leli sanga elifishane kangakelani ngithi ngisho ngokukhulu ngizama ukuthi angangifuni ukuya khona ngithi hawu baba lapha hawu indawo enukayo le ngale baba isemarikani bayiqambile bathi semarikani enkosi silahla iciloti nayo yonke into ngisho ngiyahamba ngifuna sibheke esipholi uthi ubaba uyaphi manje ngifuna ukubona lana hawu inkosi yamakhosi lapha kuyanuka baba umhosha wathi vula savula nalensizwa kaNzuza savula wagoba ubaba la nigoba khona maningena wangena mayengena uNkulunkulu kugcwala ama blocks phela kusakhiwa lapha sivuza into uthi hawu manje indawo enkulu kangaka la
uyasuka ubaba uyahamba ubona kunomsele bese kuma blocks ufika uyaguqa ngedolo lodwa ubambelela la kumajilokho ebuka phansi. Uthi uthini uhulumeni ngalento ngithi baba hayi samthela ngoyabo wathi hayi kufanele ngeke ayenze lento. Uthi Majiya leli phunga liqhamuka laphansi la ngithi baba kuyeqhumida mkonke lapha ehostel bese zehla. Uthi hayi ningathuswa yiloko lamanzi wathatheni nixofe ngayo nenze ngawo usimende nakhe ngawa wana lutho idaba ephunga. Uthi amandla maseninawo kusho unyazi lwezulu ngesona amandla masenina nithenga umshini wampompe niwafaka ngaphakathi bese niyawapurifya niwahlanze. Uthi amanzi abalekile Majiya sithi baba uthi yazi Majiya nathi siyawakha amajilokho kodwa asikwazi ukufaka ukhonkolo nine nakho inqanawo ngisho ngaqhamuka ikhukhula ngeke iyendawo lento. Uyaphuma ubaba useyesipoli angeze ukuyikhuluma sesipoli zobe sixoxe la bengiqonde khona bengiqonde endabeni ngicela sinqamlise nangumbangelo anembekeni ngapi noma ngama ngapha mfethu umbangelo kaThixo hlehla mfana kithi ya angindaba sesipoli yobuye ixoxe ngolunye usuku la ngiqonde khona ngiqonda ukuthi unyazi lwezulu lithi yonke into eniyenzayo la sengiyakhomba lapha emfuleni ngithi baba abantwana babantu abanenhlanje baye bakubona ukuphuma kulomhosha uhudula abantu uyahleka ubheka leyo ngineza umhlanje ngithi baba lapha nezingane ezahushula uyahleka ubheka umhlanje hayi uyahleka usithi asambe manje izophuma iqoqo uzoxoxa indaba eziningi sesiyahamba sibheke esipholi la lo mntwana ke kade ngikhuluma ngaye ushembe kuphela unyazi lwezulu elikwazi ukwethula abantu ikhwama ngoba akekho umuntu ongathula abantu ikhwama mayibonga Nkosi. Into esele kulawo bantu bakini dadewethu kade ukhuluma abavumi izwi likaShembe ukuthi bayibeke ikhwama bavuma ukuthi uShembe abethula ikhwama uzobathula unyazi lwezulu bese lilahla ikhwama liyoyiqhiba emajukujukini bese ligeza imphefumulo yabo mayibonga Nkosi. Hayi ukuthi kugezwe ikhwama ithi unyazi zigezelwani ikhwama uma kugezwe ikhwama labantu ababulawa ikhwama bagezwe nini mase kugezwe ikhwama nawe nje ithongo lakini malifika kuwena noma idlozi lakini lithi mntanami sele ekhaya emphefumulo uyosikele uShembe asigezele ikhwama ubothi ngoba isibonakaliso phela silawulwa wena usukumbulela nje ubothi wena hayi kahleni ukukhuluma amampunge angisho uphungoso nje lamanga la ngesizulu amampunge musani ukukhuluma amanga khulumani iqiniso uma nifuna ukugezwa uShembe ekhaya emphefumulo ngoba uShembe akageza abantu ngamanga. Wani bavumeli bayavunyelwa obani masingabavumeli ngoba bavume igodlweni zoMajiya bethi vumani bo uthiwa siyavuma sebe separadise manje fanele bavunyele izwe likhulunywa uShembe paradise mayibonga Nkosi. Manje masingabavumeli bavunyelwa obani bazokuyeka bawufuna le ngane sancelisa uzwile uthweni uzwile kade ekhuluma uthi kade ngangibekezela uqinisile lo dadewethu akabiyela umuntu akabiyela ngithi amen uqinisile ubekafika khona inyembezi sithi bekezela ntombi bawufica endleleni sebemficile manje endleleni enikele imbuzi neinkomo bekezela ntombi wena ukhethiwe emndenini uthi uyobahola siyenza isikhathi lapho khona oyophumula bese kuzinhloko zegceke wena ubusulo kuyiphathisa kwathiwa mayibonga Nkosi. Umzwile utheni uthi manje senginikezwe obhuti bami amen ngoba walalela wayihlokoloza le ndaba wabanyakazisa abalelo thuni nomhlaba bavuka balalela izwi kaShembe bavuma mayibonga Nkosi. Nakithi nakini ngoba njalo kodwa into efunakalayo inhliziyo nesibindi ufase ukhalo lwakho uyeke ukuxhamazela mawuze ekhaya emphefumulo uthi kophunywa nini ngakithi kade esonto ithempeli langithi sekuphunyiwe ngakini phela la lo muzi uNkulunkulu umisela imgomo nemiyalo nemiqathango yakhona mayibonga Nkosi ngoba ufana nowakithi nowakini. Ukhona into ebuhlungu ade ikhulunywa ubaba la ethi wafika wazonikela inkomo nezimbuzi lapha ekhaya ethetha amacala wayeseluthwa umfowabo wafika nenhlabathi yamathuna uthi isihlabathi kanti uzofaka imidliwa lapha egcekeni
imidliyo abantwana benkosi unyazo lwezulu lichazile abantu bakhohlakela abanqeni uqothi ukubulala ucupha umakoti aphumele isizwe uthatha ihlule noma umbungu lanje lokuhlanganiswa namakhubalo izilwane notikoloshe bese ukhanda umdliwa umuntu odliwiwe udliwe lo ngane ngoba ayinikezanga impilo yaphunyulwa ekhaleni kanina ingakho ukuthi umdliwa ziphenduka imkhova ingane bese behamba beganga ngazi imizi abantu becekela phansi imvelo kaShembe imvelo kaShembe imizi yamadoda abantu baloye ngengane yazi kunabantu ethuneni sabangcwaba sithi ubaba simhlabele inkomo noma kanti umuntu akayanga ndawo ubhizi nje lo muntu wafakwe ebhodleleni lokukhishwa nje ehamba yocekela phansi imizi yabantu uthunjiwe wathwetshulwa labo bantu bahlupheke ethuneni iminyaka amakhulu enkulungwane behlele bumnyameni usho njalo umthandazo kaShembe ngedukuzi iminyaka eminingi bengihlezi emnyameni wangithanda wena abakwafika lowo mfula wenginga engageza kuzosuka isisi awangibe muhle uqathazile uShembe ezulwini wawuqathaza ubeka emhlabeni ezweni lasemaqadini lomfulo ofunwa imphefumulo abazali bethu hayi lo omajiya empophumeni nasemadanyini nasolwandle nakuphi ongalawulwanga uShembe uqathazile uShembe awukho ngakithi umfulo omkhulu umvulosi nomthavuna kodwa ngazi ngizokuthiwa geza imphefumulo uyawazwa ngakini wake wenza kuthiwa geza imphefumulo uShembe maqadini ubekile nawo geza imphefumulo wayesewethi igama wathi ikhala imphefumulo mayibonga Nkosi amen bayawufuna emathuneni nabakithi mfowethu nawo sawukhomba ngomunwe sikufisela inhlanhla ukuthi uNkulunkulu engathi angakupha ukuphuse emqondweni ukhaliphe ulizwe izwi likaShembe ulizwe uphaphama ngithi uzwile isishamba mangilizwe ngiphaphama ulizwe uphaphama wakhuluma ngo2017 ufuna khuluma kwesingaka lithi unyazi lwezulu angikhuluma kaningi mina litshela nangu baba uSthendwa ethi baba uSthendwa Nkosi yamakhosi kwenziwa yini Shembe uthi into imhlophe bese bethi abakhulu nabancane bathi hayi imnyama uthi uShembe unyazi lwezulu baba usho baba uSthendwa baba sihamba naye sasihambisa iminikelo yeni yeinsizi uNkulunkulu sobathathu uthi baba uyabona baba omubi akahlala esihlahleni nasetsheni kodwa uhlala kubantu labo enibathembile wathi labo bantu balahlwe imndeni wathi buka nje ikhala emphefumulo thina lisifundisa izinto eziningi kusho unyazi esho yena uqobo lwakho yena umfundisa thina uthi uyabona le ndle yesonto engiyakhile ngayikopela ekhala emphefumulo kodwa le yasekhala emphefumulo eyemphefumulo le izongena nina enisenyameni hayi akulula ukuthi amen sovuma ngoba izwi likaShembe lilivini ukuzwakala yabona mase ngikhuluma ngemsebenzi yami ngawuzwa amen ngaqephuka ihlahla ngikhulume ngento yami engiyenzayo kodwa yenziwa uShembe akulivini ukuzwakala libonwa kamuva lisengelo ophondweni izwi lonyazi hayi asingalisengelo ophondweni bantwana benkosi angabi izwi lempofana izwi labadala lithi lempofana libonwa kamuva libonwa kahle alibone kuqala lonyazi mayibonga Nkosi uthi lo baba umfowabo wakwamlutha wathi uyolanda inhlabathi olwandle wafike wathwebule ithongo wafika wabethela ngemdliwa namhlanje uyahlupheka umntwana womuntu bantwana benkosi sihlezi sinichazela hlezi nikhuthaza ukuthi mase uqala uhambo lokuzothetha amacala ekhala emphefumulo hlukana nezithixo zasemhlabeni ezinye zezithixo ezithandwa abantu ezigugu ijiki mase wathi uzogeza abantu bakini khohlwa utshwala
ngoba bakufundi bona abantu abalelo thuna umhlaba kwakuyithixo lezi ezayithwebula imiqondo yabo zajika imiqondo yabo bagcina sebenza imkhuba indoda idakwe ijiki ingamsambona undodakazi wayo ibuka imilenze yakhe ithi wentombi uzodlula ngapha abanye bagcine beyibambile lijika inqondo yomuntu njengoba kwathi uyijiki nje uyibona indoda isime enkantolo imangalelwa unkosikazi ukuthi wabamba ingane yakhe ubeda kotshwala ubabona enkantolo umuntu obamba ingane yakhe umphuma manje ejele ngoba uhulumeni wayekwenze ngamasibomu lokho uhulumeni abacindezeli ukuthi abantu abadla ugoloko badla utshwala bedlokeni khona bezokona ubungcwele babeke umuntu ompisholo umuntu omunwe ongemunwe uyaphuma ejele kodwa lo muntu uboshela ukuthi kade bamba ingane yakhe ngoba vele ababhebhezeli babhebhezela ukuthi kungabi khona ukuthula endlini empisholo ubongitshela bangaka bake bagwetshwa begwetshela utshwala nengane yakhe edako utshwala bethi hayi he was mentally unfit umqondo wakhe ungaphelele kusho ifundiswa omajaji amakhulu bayazi ukuthi lento babeyikhandelana akaze-ke kube yisika ijiki madoda ahlukanani naleyo nto umuntu uzakhala abanye baze bakhala inyembezi basifonele angeke kulunge ekhaya ujiki likakhaya hayi babalifuna abo bantu hayi ubaba omkhulu kwakomancitshana kwakomancitshana kodwa ungakabalethi uNkulunkulu ekhaya emphefumulweni bazogezwa babeyithanda manje bazogeza isithixo abasifuni sibulela imizi eminingi ibulewe yilijiki akungenelana namhlanje ngalijiki ngoba umunye ugcina ebamba unkosikazi kamfowabo kanti uyamsaba umfowabo uyisihonga wayeliziphi avese naphume ngoba uyamsaba aye kumajiya afike kumajina emnikeza ikhuba lamthakathi umfowabo kwangena ukufa ecekeni sekuba ukhondoloke sokwehla njalo ngoholoko kube ulibo lalapha ekhaya lokuthakathana kanti kwasuka ngokhokho wasemandulo nophambi kwasemandulo wasaba umfowabo ngoba umfowabo ethatha unkosikazi wakhe bedaka utshwala uyena wamsaba umfowabo ngoba umfowabo uyamazi ukuthi uyingwazi uphethe amabutho waveza nomloyo umthakatha zambona ingane kwasuka izimpi wahlukana umndeni namhlanje sakhe ngokuhlukana sakhile nganxanye noma ungaba likholo elihle liphambi kwaShembe ube mkhulu kodwa ngaphesheya kwethuna umndeni mawuyinhlakanhlaka awuyindawo ngoba labantu njengoba behlakazeke ethuneni nana nikwazi ukubona uShembe bangakanani abantu abahle abahamba kahle kodwa asibaboni bebuya kade bebahle phambi kokuthi kodwa babuyi yini ufika ithuna ligcwele la kubo akuhambeki nangu ukhokho phambili uvundlile nethuna wagamanxa ethuneni nezilwane zakhe ayivuyile uthi akekho uzodlula labantu abamnene zange ninginake ningithethele icala phela ithuna lakini umgudu wethuna lakini uhamba wena nawe majiyo uhamba wena ngeke uhambe ngethuna lakamajiyo wakadlamini umgudu ekhaya ithi inkosi ilanga indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa kushiwo ukuthi mina ngizohamba ngomgudu wethuna lakaSimamani ngizohamba ngomgudu wethuna lakithi ithuna lakithi malibhlokwe ukhokho ngaphambili evundlile ngodlula kanjani ngofika kanjani ekhaya sizothetha amacala njalo ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi amen ukuthi uShembe akahlokoloze kweyiphambili abathula ithixo unyazi lwezulu libashumayeze libakitaze bavumuza izwi kaShembe bayeke izilwane bayeke izikhwama beze uShembe abachobozela izilwane lezi ababethi abafana besho benzela iziqoqo zezinsizwa kodwa bakhanda abafana ecekeni wena ukwazi nama ngikwazi lo kodwa emandulo uyakwazi kwakuphilwa impilo yakini njoba ku amafindo nje nezibopho namaketango ebopha umphefumulo wakho nami kubukhuna ecekeni ingane igqulula ingane la ungazi ukuthi Candy Crush bafana kumnandi ngoba separadise ekhaya awuthandi uyanyanya ngoba ingane zenza umhlola ngisho abashanakazi bagcina beqhulula ingane uthi uyakhuluma uthi maye baba yokufaka ku street committee njalo uthi abuse ingane uthi swipe limeli ithongo ihlozi ngaphesha kwethu litsoka esibone lo muzoqosha ngawo njengoba thina singadlulile ethuneni uyoma yini uShembe wasikhumbula abantwana abahle basezulwini wasakhela umfula kuzogeza umphefumulo njalo mayibonga wena wathi ukhuluma ukuthi umfowenu waganga ngethongo nxusa unyazi lwezulu kodwa manje khona into eyinkinga awuguqe bafo wena kade ukhuluma lena awuguqe bafo nimnika umbhobho uShembe bantwana benkosi njengoba simbathisa le ngubo yonqoba ithuna ibhale ngisho abafana bakaJakobe umqingo abafana bakaJakobe angisazi noma
incwadi yokugcina bathi isambulo 5 ngithi 5:17 into enjengana abasheshayo bangangitholela leyo ncwadi. Le ngubo esiyimbathizwa uShembe emhlophe akulona ijoyini leli. Amen. Ingubo yonqoba ithuna. Amen. Uthi uShembe mayise sigaxe yona bese sithi bantu bami ngoba mina ngihamba umhlaba wonke ngabe ngithungatha abazali beni mina Shembe uqobo lwami mase umbathele ngubo iphenduka kube yimina mayibonga Nkosi. Amen. Usuthi mawuyigqokile uthandaza umthandazo wakho usheshe ufike kuShembe. Amen. Ngoba umbatheni inyama yakhe le ngubo esiyigqokile emhlophe inyama yonyazi mayibonga Nkosi. Amen. Hawu amen awuke madodeni ungala komama. Amen. Wathi umfundisi wami uCiliza akulona ijazi lamakhaza leli. Ingubo yasezulwini. Uthi uShembe unyazi lwezulu abazali beni mabebhajwe ethuneni ngiyagodola mina ngoba ingubo kaShembe ngaphesheya kwethuna imphefumulo abazali bethu. Umbatha yona ngilinde mfoka baba umbatha yona nganene kwethuna ingubo kaShembe ithina amaNazaretha ingakho kwaze kwakhulunywa embhaleni wasezulwini lemqingo kwathi uhloba kathatha umnyaka umunye uhloba ngoJanuary ahlobe ngoJuly ahlobe ngomfumfu ngithi uOctober uJanuary uMasingane uJuly uMtulikazi noMaquba kuthiwa uhloba ngani uhloba ngoba lezo inyanga izona ezitshengisa umhlaba ukuthi uShembe ubani ubonakala ngamaNazaretha agcwele umhlaba wonke ehamba ngengubo emhlophe kuthiwa nanga uShembe ingubo yakhe ithina amaNazaretha. Amen. Wemne wethu manje mawufuna uShembe akulamulele kulempu kaMfweni uzokulamulela kanjani nje ubusagqoka ingubo zepirate ugqoka amajazi ugqoka amabhantshi epirate ufuneka nawe mne wethu uphathe ingubo emhlophe ukuze kuthi noma uyabubula lapho ukhona uShembe shesha sondele ngoba ubumbathe inyama kaShembe ingubo emhlophe uphi lo mne wethu ngikhona manje mlekelele phela uShembe mne wethu faka ingubo emhlophe uyezwa nje kodwa mne wethu ngizwa kahle uzwa kahle ngizwa kahle uyikhetha nini Nkosi Maduzane hayi Maduzane chaza ukuthini yini le ushoyo makuthiwa nanga ufata uthatha isick leave wena uhambe uyobona ufata makuthiwa nanga uMajiya lapha haye uMajiya ugila imanga akathandaza uhlanya uhambe uyohlanyeni makuthiwa uMajiya lapha haye akabhula ukufa uhambe ulanda ukufa awubusathi uthi Maduzane yini uMaduzane ungathi umfowene ukade ukhuluma wena umfowene useqedile wena usathi Maduzane uyomkhetha nini uShembe namhlanje amkhethe phela hayi kodwa ngoba kusho mina ungamthethi ngoba kusho inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Webafo uShembe unamabizo akhe mayifika emhlabeni muphi lo uNkulunkulu ngoba noMajiya ibiza ngoShembe noSibani ubiza ngoShembe imuphi lo Shembe ukhuluma ngayo unyazi lwezulu. Amen. Uyabona ke mfowethu mongase uvula amadlebe mhlawumbe kusasa nje ukuba besebuhleni uzobhabhadiswa nguwena nje ngabe sengihlaba inhlanga ngaba ngihlaba inhlali le ndaba ngiyasukuma nje manje ngihlala ithonto ngiyobhabhadiswa ukuze uShembe akunqobele lokukufa ngoba laba abantu bakini nje babafaka ekhala emphefumulo usubacindezelo uthi wena ubona amakhehla kini ethi sekuphelile angithi kusho wena amen khuluma baba angithi kusho wena amen bathi sekuphelile ngoba wena ubasekhala emphefumulo wabuya futhi egqekeni labo wazofaka ithixo noma ifaka umfowenu wena uvumile wayifaka ithixo baxoshwe ekhala emphefumulo. Amen. Uthi amen baxoshiwe ngoba ngesikhathi ufaka emzini wapho uthi uShembe nina ngathi ngiyanigeza uthe uba isibongo baba ubaba Mbambo ngithe ngigeza abantu ngathi ngiyanigeza Mbambo ithixo zeni naku sekunuka iququ emzini wenu sekukhona manje imidliyo sekukhona nenzana aniphume nothetha le aniphume nolungisa leyo bahleli ngaphandle abantu bakini wena uvumile walutheka mfowethu sicela ke mfowethu ukukweza iba nesibindi mfowethu uNkulunkulu akupha amandla mayekhona mawungenayo inhliziyo yakho ayiphelele phambi kwaShembe makukhona thola impahla uzocela into ethelele emndenini uthi Shembe ngicela ubabuyisele abantu bakithi ubahlambulwe bese uyohlwitha nalabo umfowethu aseganga ngabo wabathatha waganga ngabo. Amen. Ake ngikuhlebele mne wethu abantu bakini manje seke baqoqwa uShembe wabalethe emzini oyingcwele akekho umuntu wakini ongabathwebula. Amen. Into ekhona eyenzakala ukuthi wena uvume kwangcola umuzi wakini abasakwazi ukubheka umuzi wakini. Fanele ucela uNkulunkulu akukhiphele lo mdliwa mfowethu ofake lapho asimazi
abantu abakhunkulu bantwana bahle basezulwini uyazi ukuthi abanqeni ukuthi abantu bakhohlakele kabukabu abanqeni ukubulala indiya balicwindi abacwiye bahlanzele amalumbo babuye bazolutshala emzini kayihlo bathi bazofaka abafana emzini kayihlo lento esiyithanda kakhulu indukwana lezi zemnyama kanti kuzofaka indiya ubona ingane mayikhulele ekhaya zikhuluma izilimi zobukorekwere bamandiya kanti kufakwe ukufa egcekeni abantu bakhohlakele bathatha amafutha ezilwane ezimbi impisi bayihlanzele amakhubalo bazoyifaka egcekeni akasekho umuntu ohlambulukile ongangena kulowo muzi wena mne wethu ucela uNkulunkulu uhlanganise labo abathembile nize nizocela uNkulunkulu Nkosi yezulu nomhlaba sizocela Nkosi ukuthi lokhu kufa okungena egcekeni sicela usithobozele kona mayibonga Nkosi amen uShembe uyakwenza umthuma kona iminhliziyo yakhe iphelele amen akadingi inkomo nembuzi nemali udinga inhliziyo yakhe ephelele uShembe amen inkomo nembuzi nemali kuyisiko lasezulwini uNkulunkulu mayenxuswa siqhuba inkomo nezimbuzi neziqabethu ukudla singilimile emasimini sizomnxusa uNkulunkulu isiko lasezulwini mayibonga Nkosi amen dadewethu khona udadewethu obekhala la umkhokheli ukhala ngani ukhala ngokuthi udadewethu umkhokheli ukhona ozalo la kubo okhokhokazi bakubo abahamba botheza ilongwe lo kade ekhuluma isimanga ngiyasazi lesimanga sakubo usikhathule endleleni nje wathi mase kiwe enkosini amaNazaretha umvakela uMadonsela esengumshumayeli wathi enhlayisuthi thathani amanzi abilayo lwabhunyele lezinja zithatha ukudla kwabantu uyazi ukudla ithebe zathi ikhishwa lapha kwamama lo zathi mayikhishwa ithebe kwaqhamuka izinja zihwavume engazi ukuthi impisi umuntu abezona phakamisa isithebe ethi uyavika ichitheke phansi bathatha inyama baleke nazo izinja mase yobika umshumayeli uMadonsela ngesikhathi bengena esangweni phambi kwasebuhleni kwanqamla izinja eziwu2 ngithi eziwu4 zacrossa phambi kwabo bathuka mabefika enkosini inyanga ezulu ithi niyibonile izinja ezanqamla phambi kwenu abantu laba konje bakabani abakazikode abantu bakazikode sebefika bakumangalela wemshumayeli bathi wena wathi inhlayisuthi ukuthi ayibashaya ngeimboko ibabhunjele ngamanzi abilayo uthi baba ngangizothini ngoba umcimbi wakho wonakala uthi hayi sebefikile ke bamangala bathi inkosi thina sasingamaphisi sithanda izinja sithi masiqeda ukudla bese sishishilize ithebe zethu lapha ikhodwe izinja masifa Nkosi basifaka ezulwini lezinja ngesikhathi simenyezwa Nkosi abuya sizinja ngoba saseyiswini zezinja basishaya uthi uShembe tshela labantu bakazimbi kodwa ngicela ukuthi bakhiphe u4 nakhiphe u4 wathi khiphani u4 bese nibuyela khona kaZikode nibatshela abantu bakazikode bakhiphe imbuzi ihlatshele ngaphandle zofika izinja zidle bese niyilandela izinja ngesikhathi izinja ziphalaza nibeka amahlahla nibameze bayofika sebengabantu ekhaya mayibonga Nkosi amen kusho umlomo ongathethi imanga ihlahla somdlebe unyazi lwezulu ihwanqa lakithi eAfrika ungalo zinde idlule zamaphekula izulu elitumela phansi kwamazulu elitumela phezulu unyazi njalo lengikhuluma ngani kwakuyimihla yesiqu sakhe unyazi inyanga yezulu lathethwa lelo cala lezo salukwazi satheza ilongwe ngokwenkolo yalelizwe akalahla umlobokazi mayisonile egcekeni angithi njalo madoda phela indoda mayisicikile yayithi ngeke ngisaphinde ngithi imfazi kuwo kodwa uyisikele emasimini lapha ngoba usikisizele inezingane isikele emasimini uma kodwa eseyekuba fukwazi wenza indlala ukuthi ngonile emendweni ngalandela umthetho ngazani ngifundise khona baba noma uyise wentombi abese khipha inkomo emhlophe engenabala nembuzi azohlawula emzini bese kugeza umuzi bese ayaxolelwa lapha emzini amukelwe bese indoda makuyindoda eyinono ithi ngeke ngisathi imfazi kuwe ngoba unezingane ngeke ngixoxe bese yakhelwa lapha emasimini kwaqoqwa isizwe ukuthi ungabi khona abantu abazofa bafele ngaphandle kwegceke ngoba lesalukwazi mayesafela ngaphandle kwegceke uthi unyazi lwezulu sophendula libe umkhokha likhipha umakoti lapha egcekeni babe ngonondindwa ngobuqoshiwe uthi uShembe nomthakathi mayesevumile ukuthethelela ngoba wazalwa engathakathi kodwa wamilwa ukufa akutholweni likayise nasokhaleni kanina wazalwa nabo kwasekuhluma
mzwile ukhokho wasendulo waganwa inyanga waganwa isalukazi isangoma bonke abantu abawuphuma ngelo sende lalo salukazi naseswini saleso lalo khehla noma uphuma okhaleni lonkosikazi bazobe benaleyo nsile enjalo leyo ngane enjalo ezalwa naloku kufa okunjalo iyoguquka inyona ngoba iyofuza ngithi isiZulu sisho njalo sithi ukhamba liveza imbiza injalo iphuma edunjini ngithi kusho njalo ngifuna babe njani aqedwe lelo liba aqedwe lelo khondolo ushembe anqamule ahamba onqamule empandeni hayi khokho wayizola ingane yayizola kukhona abantu abawokhokho lapha phakathi kwethu nabawokhokhokazi kuyadinga nihlanganise uzalo mangabe nisazi isibongo nazi manje ngasekho ikwabo khona la nakhe khona nizowakha indlu nibize ukuthi akuwa khokhokazi nihlanganise nikhiphe inkomo nomshwelezele emndenini ayisekho into ezokwenzeka manje ngoba into yasemandulo ushembe phela okwazi ukuthunga ingubo edabukile sekufanele nithole le nkomo niyithumele nilethe kunyazi lwezulu ushembe ahambe bathungathe ethuneni ahambe ngomgudu wethuna aze yofika ekuqaleni kokonakala kwezinto ushembe akhiphe inyongo abageze bonke uhlawula umuzi kugezwe lo muzi wakhona bese kwehla njalo ngesikhathi ushembe egeza impande automatically ngokuzenzekela kuyazenzekela ngoba bonke labo bantu baphuma kulesa siqonga sokuqala esaphambi kwendleleni sangena ehlazweni mayibonga Nkosi ukuze kuphephe umolokazana bangabe onondindwa ngoba bazondindizwa yilesalwazi esandindayo sazala uxhaxha lengane kodwa sona sibe sithelo ngenyongo kasithenjwa kazikodwa khehlani-ke ntombi endala mkhokheli ungathi esontweni ethempelini bazongishaya senomhlangano ngusihlalo yobubo sihlalo senze isikhathi ubo uhlala kubo sihlalo la emndenini wakini olelo uthi unomhlaba ngisho lo ophilayo ube usihlalo umndeni wakini unqume hlanganisa umndeni inqume nithatha ihlalo kodwa ngisho ukuthi namama unqumela umndeni ngoba ugqoka isiphika cha uyahlonipha umolokazana kini la ugane khona kazikodwa ngithi ugane kazikodwa umntobokazi khona ukwazi ukunquma ufuna udlulisa udaba thatha isiphila sakho usifake enhlizweni uguqe ngamadolo ubize obaba mabengasekho ubize amadodana uwahloniphe njengoba uhlonipha obabekazi bakho mayibonga Nkosi nithamunda udaba ukuze ushembe abe khona hayi unqume njengoba usunquma ku14 nakulwesine ushembe ufuna inhlanzeko angithi wena ulandiwe kuthiwa wozolungisa wakho babekhethe kahle abazikode bagawule ezizweni kwakuthiwa makuthiwa ugawule ezizweni kwangashiya ukuthi ulanda umuntu ozoqhaqhaza emzini wendoda ozokwenza umnathana uthi wagawule ezizweni ngoba wakhetha ingane ekuthiwa mawuthi uyayibheka ukuthi uyifundisiwe kwabo inesizotho inyathela kahle umhlaba mayibonga Nkosi amen bantwana abahle basezulwini kuthini esifikayo kuthini esifikayo siqala ukufika lapha ekhaya sokwethule mina ukuthi ninake nizwile ngoba ushembe ukhuluma ngokhondolo labantu ababhubhe emandulo njoba kukhona amakhosi phambi kwethu amakhosi ahlele ezihlalweni ezivuza igazi amakhosi ahleli ezihlalweni ezayibhilwe ngamafutha ezinyama zabantu kwakuyimpoqo kumakhosini ukuthi akabe nomluleki wakhe umkhunkulu uMajiya abesemluleka undaba ezithu ukuthi indaba ezitha ukuze isihlalo sakho singanyakazi kufanele kubulawe izingane ezincane amashesha kumva namazamva izingane lezo ezincane ziqothwe zifakwe emcengezini zenziwe umlotha kuphuma izintelezi kuphuma amakhubalo kuphuma imbhemiso amabutho lawahlanye angabe sakwazi ukuhlukanisa umuntu nesilwane eseyinhlanya ondaba ezitha wahleli ihlalweni njalo ondaba ezitha isho kuwe indaba ezitha wasezulwini ukuthi nihlele ihlalweni zabantu ababenza imkhuba njengoba kade khuluma lo mama uthi ukukhosi okucikizelayo uzoye kanjani ukucikizela ubukhosi angithi kushi khona isisho sabadala ulimi labadala lithi ubusa njengani ubusa njengani amadoda leliza wasazi kodwa hayi ngabeka icala isekho vele akusekho makhosi abusayo manje amakhosi ahluphekile isisho sabadala sithi umuntu makuthiwa unothile nomuntu ekuthiwa hawu usibona ubusa njengenkosi isisho sabadala ulimi labadala ngoba kwakhona ukuthi inkosi inakho konke manje akusekhona kusho usungakusukela inkosi uthi hawu ubusa njengenkosi yokufaka iwizi uthi ngiyabusa mina njengoba nginje
ngihlupheka nje uzoye kanjani ukuhlupheka ngoba abantu baboshiwe ethuneni abantu ekufanele babe izinsika zakhe abamdumisa uJehova emthandazweni okuvuka ngicawuthi u14 uthi izinsika zendlu yakho mayidumisa uJehova neminyango yendlu yakho ayidumisa uJehova amakhosi ahlele ezihlalweni zamakhosi angamdumisa uJehova aboshiwe ethuneni aboshwe ile mphefumulo kwakuthiwa ayakhiphiza undaba ezithi ethi ayicoboshisa zonke ingane akhiphiza ukuthi bonke omakoti abakhulelwe ingane abaxetshula izisu ukufuna amahlule nembungo khona kuzokwenza intelezi ngoba efuna ukuthi ibutho lihambe lophanga lesasiza bakhelene naso umhopolo wokubusa abantu uLucifer utshalile unazi inkomo nayo yonke into kodwa usahalela ukunqoba le yankosi eseduze naye ewumakhelane athumela amabutho afika aqothe lezi ingane ke zafa ngezwi likaNdaba ezitha uboshiwe uNdaba ezitha ekufeni thina ke siphuma ozaleni amakhosi sithole lo mthwalo njima amakhosi kuyadingeka ukuthi mayifike ekhaya emphefumulo angazi ukuthi avakashile akazi ukuthi athunyiwe mayibonga inkosi amen athunyiwe ulibo lomndeni esukele emandulo ezwe zisise sokuchaza emini ukuthi amakhosi mayifuna ukuthetha amacala uthi unyazi lwezulu abenze njani amandla mayekhona mayengekho amandla enkosini ayibuye sizosebenza naye inkosi umjuluka kwakhe kuyophendwa kube yisopi yokugeza imndeni umjuluka kwabo kuyophendwa kuba umlotha okukhumisana umlotha nje badeshe lo mama ethi lo mama wabona umndeni wakuba uxabana bafike ekhaya emphefumulo ushembe sebavezela icala elinzima kubo uthi umndeni waxabana mawuxabana umndeni ugcina usubulalana mawubulalana alikho ithonga eliza uNkulunkulu nempi nemkhondo thina nje wasikhupha inkomo nezimbuzi sizisa kuNkulunkulu ebuhleni bamaNazaretha uze neinkomo abantu begwazana ngemkhondo omama bephakamisa ikhakha bephikhelana bethi wena wabulala indoda yami wena wangibulala wena ufuna uthatha indoda yami bazongena kanjani ezulwini lasebuhleni bokuphakama ngoba ebuhleni bokuphakama yizulu ushembe wakho umfula ngoba efuna kuzogeza lawo macala kuzothetha lawo macala kuvula isicawu nazi isicawu kade bekhuluma nasemini basazokhuluma bathetha amacala emndeni mayibonga inkosi amen uma sibahlambulukele inkulumeni abayilethe kithi basuke sebevuma ethuneni siyavuma shembe nawu ufakazi umuntu mayesevuma usho kwathi useyavuma usho ukuthi njobe esehlambuluka useyavuma awabezwa abantu ngikhuluma isingisi esizizulu manje umuntu ehlambuluka usuke sevuma isuke kuuphalo ukuthi sengikhathele lento ingakho ngiveza obala sengiphetha unyazi lezulu lihamba nami njengoba kade sehla senyuka lapha kwangathi ebuthongweni lihamba nami manje liguduza imizi liguduza indlela ekhaya masifika ngasekhaya sesizongena esangweni unyazi lwezulu lifike liguqa ngamadolo lenza lento kade liyenza lapha lento eMarikani liguqa ngamadolo nangifuna kade ufakazi laguqa ngalilodwa idolo elinye lama labambelela kanje ngoba lifuna ukubambelela kumajilokho lilunguze phansi emanzini lilunguza nje iphunga lamangcoliso liyakhuphuka uthi yini lequbuka laphansi ngithi inkosi amangcoliso uthi hayi ngawesabi kusho uNkulunkulu wena osabayo hawu mina ngiyajabula ngoba ngangivika imnqatha lapho azothi umuntu phasapha umshumani ngithi mina yini athi na umnqatha uzokushayisa ngithi awunalutho mina ngizothetha amacala omndeni wawuqhamuka le hostela ngoba phela ehostela ngaleso sikhathi babengahani ama-toilet bayazi abahlala ehostela babezani bakhe iqhokovana bese kubekwa ibhakede kugcwalisa ibhakede bese lishawa ngesithende lule emhosheni makunetha imvula wehla yonke izophelelela ngoba thina sisewunyaweni lomhosha ila kuphelela khona konke wakuthi nje kunje kanje uzokuthi uyezwa ingasiza mama sithi awu amabhakede aginqika hambe echitheka amangcoli siwabuthe siwakhipha ngaphandle kwebridge ayongena kulomhosha ongani siwuclean wazwa sipha ubuchopho ushembe wathi asiwukhonke lomhosha sawukhonka mayibonga inkosi amen namhlanje sengiyangibona umabe ushanela nkosi yami baze bashaya intshununu kodwa sicela boma manisebenza lapha emhosheni asisho ukuthi kubi asisho ukuthi kuhle asazi nenzani nithunywe emndeni yenu kodwa hayi ukuthi kumpoqo ukuthi umuntu angene emhosheni kodwa sicelayo sicela ukuthi ningathandazi lapha emhosheni ngangadlula ngolunye usuku lapha amkhokheli lezo sekuba amahlokohloko omunye ufuna ukudlula omunye ngama ngalale lini bayathandaza abantu lapha emhosheni hayibo ubani ontshelele yonto ihlabeleza la ekhaya iqoqa indaba ngithi uzwile kuthweni uthendo uthe hlabelelo izwi lenkosi selifikile kubo ngoba lafika bangalemukela sebelimukela manje ethuneni egazini lethu amen mayibonga inkosi
bantwana bahle basezulwini. uShembe mayesefika sesithi sengithi phela ngithi ngiyamtshengisa ekhaya uthi ngiyakwazi kini. Sengithi ngangena uthi ima siyame emgwaqeni useyaguqa uShembe. Kwangazi ukuthi lapha i-driving yasekhaya ngaphansi kusho uNkulunkulu mangivezela impilo engathi nepipe useyagoba uShembe uthi awubuke lento efakwe la ngaphansi. Mathi ngiyabuka ixoxo lifuthekile lokho lifutheka lithi uthi nansi into etshalo la ngaphansi. Waqhamuka inkosazana hayi negqoka ingubo emhlophe intombazana kodwa ngiyabona ukuthi sencane idlula ngumgwaqo wathi osana mntanami wathi ungayithinti wena wathi wamnikeza amanzi wathi thela thela lento ngaphansi wayithela athi gquqququ uyaphuma wathi uShembe naka ukufa bekubekwe la abantu bezimpi abantu abalwa nami phezukwakho. Ngiyamcela uNkulunkulu nami phela ngikhuluma isibonelo sengisibonile. Hawu bangilekelela abantu ngo amen mina kanti njani mina. Hawu kanti akekho ngizwelayo. Nami imfihle ngivezela uNkulunkulu ngiqala. Nami ngiyayibeka eparadise ngoba la ilakuhlambuluka khona. Ngithi inkosi ngiyacela ngoba ukhonkiwe inkosi wena okwazi ukuchoboza thumela inkosi ama-drill akho asezulwini ayidrille yonke lento ayikhiphe ombayimbayi bayikhiphe inkosi iminyaka emingaka ngihlelo osizini kanti into ngiyeqe esangweni yathunyelwa ihlakaniphi zasemhlabeni. Ngalibona ukulifutheka la ngaphansi kwenhlaba uthi nansi into manje uguqile ubaba waze wancika wathi wabothi uthinta ngesifuba ungitshengisa ngaphansi kwi-drive-in yasekhaya. Ngiyamcela uNkulunkulu namathongo onke akini amathongo akini amathongo akithi enhlangothini zonke zomdaleka avuma uShembe ayichobozele yanto ngiphila impilo ebuhlungu iminyaka eminingi 28 years ngilisela lo msebenzi wonyazi. Sengathi uNkulunkulu wasebuhleni nabanye angabatshengisa imikhuba eqitshwe emzini yabo mayibonga Nkosi. Hayi ukuthi ngiwe kumajiya ngoba umajiya akakwazi ukukhipha leyo nto eqitshiwe. Into azoyenza umajiya uzofika abethele eyakhe ezohlula le ezobusa phezulu kwalezi ezikhona ekhaya. Ngeke umuntu okwazi ukukhipha izinto ezifakwa abantu unyazi kuphela ngoba uShembe okwazi ukulwa nomoya kaLucifer. Siyacela kubantu abamusa ukukhohlisa abantu bethi abantu bakwazi ukulapha balungile bayilapha inyama ngiphikizi. Bayilapha inyama iyaxejula lenziwe yonke into ifakwa amanzi ebhetri ancinza amanzi ebhetri kuthi uyasebenza umuthi kodwa umphefumulo ngeke bawulaphe. Umphefumulo ufuna umnikazi wawo awudalayo uShembe. Amen. Umphefumulo ufuna umnikazi wawo awudalayo uShembe. Amen. uShembe unyazi lwezulu. Ngizocela kumveli nqanga angivumele ngime la abavangeli bakaThixo sobacelela mina ngoba kunemisebenzi eminingi ephuthumayo ngokukhulu kuyithoba. Ngizocela uNkulunkulu wasebuhleni ohamba nondaba ezitha asethulela undaba ezitha bese undaba ezitha abingelele phakathi komkhandlu kaNkulunkulu bese umunye wabavangeli asivalele inkonzo. Inkosi yobusisa izilayo. Amen. Ngekhetha inkosi yasebuhleni. Cha ngingowakashange isibongo ngisuka kwamaphumulo. Undaba ezitha engihamba naye ubaba uSompisi. Ngiyabonga. Amen. Yebo sanibona. Amen. Ngiyanibingelela. Amen. Yeah. Mina ngwakantuli. Kamaphumulo nguJustice Ntuli. Amen. Yeah. Lana ngifikile ngihamba nobaba uShange la nobhuti uShange badlule bangithatha ekhaya bathi angivashele la ePhakameni. Amen. Bathena ngizoyicelela lana kusekhona mhlawumbe into zami zizolunga ngoba akuhambi kahle. Uzocelela amakhosi akini indaba ezitha. Yebo baba. Ngizocela kubaba lana ubaba wami sokuneminyaka ehambile futhi ngabe ngihlezi esihlalweni sakhe kodwa akuhlaleki angazi ukuthi yini. Njengamanje khona ibambele likhona endaweni kababa futhi ngabe ngihlezi kuyona kodwa akulungi. Ngizocela kubaba ukuthi engisize. Ngiyabonga.
ngibonge uBashumayeli Bonyaze. Cha ngumntwana wakwaJele. Ngumntwana wakwaJele entabeni zakwaHlabisa. Ngangumvangeli wase tempelini laseThanda ukhanya lapho ngumshumayeli khona. Amen. Lukaze olunama pego pagamesa ipegola. Amen. Ngize ngokukhathazeka lapha abantwana basezulwini. Kunengane yomfowethu akahlala la. Iyona ifike yangizekela lokhu ukukhuluma engikuzwa la. Lapha kithi siumndeni omkhulu. Abangabantu basasinabo nobukhosi. Kwathi makulwa izimpi zikaShaka amanye amadoda akithi yenye yayinkosi yahamba noKhumalo bashona eMalawi. Khumalo wayumzilikazi nabanye nje ke. Emveni kwalokho hayi basale babhubhaka abanye ngezingozi. Ngithi nje izingozi kubusa izingozi nje. Ingozi zezimoto baba incaca ngababala bafike eshumini abahamba ngeingozi zezimoto. Manje sekungene ngisho emadodaneni izingozi nje ekhaya. Akuphunywa ulutho sekuze kwakapakela ngisho kubashana abazalwa ngodadewethu. Ngisabahlanganisileke kanye ngolesithathu ngizobe ngibahlanganisa kwesibili. Bakhona abavuma bakhona abangavumi ngoba asinakuvuma phela sonke into esingayazi ukuthi ibhekephi. Ngithe nje namhlanje ngatholwa indoda yakwaHlabisa ikhona la. Yathi hayi mvangeli wami ngicela ungiphelekezele ngoba kuthiwa sekufuneka mina. Kanti bekulokhu kuya unkosikazi kodwa manje abadala bathi sekufanele kuze wena manje kuze indoda. Bathi abakwazi ukuhamba kahle nje nonkosikazi. Sebefuna kuzela usethi ke ngiphelezele yena ke kodwa namhlanje. Kodwa ngibonga kakhulu ngibonga nje lelo lokuthi bengizoze ngifike sengizaneni kodwa ngingaphethe ngisho isincane isiqephu esishoyo ukuthi ngazini la. Ngibonga kakhulu nje namhlanje ngoba sekukhona engikuphetheyo ke manje esengikulalelile kukhulu kakhulu kunalokho ebengikuzwa ngengane. Amen. Nkosi busisa amazwi azwini. Osibusisa Nkosi busisa kuqaba abangcwele. Isihlabelelo. Osi amugela ethemba lami nakuse engekho kaphambi kwakho aho zake mtana amengo yolesa tembango
zako wawozake mjana amengo yolesange temba omogelesang temba wami ame pame wako ogosa kange namsanga naozagi jana amengo omgaleso yatewa yemgaleso ambango amgalesange naozage zage masinya Gagatem Sebanes Akawazagi Sangem Jana Amengo Elisange Temba Ambango Yeah.